Dobro večer ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu Audiolog podcasta. Kao i što je običaj, prije nego što krenemo, htio bih se zahvaliti našim sponzorima iz Panasonic Hrvatske na sponzoriranju ove epizode podcasta. Ono što je vrlo važno, ne zaboravite se pretplatiti na naš YouTube kanal, stisnite like i stisnite zvonce koje će vas obavijestiti o svakoj novoj epizodi podcasta. Također napravili smo i Patreon account, vjerujem da već znate, Patreon je servis koji omogućuje da mjesečnim donacijama, to jest mjesečnim pretplatama, podržite rad podcasta, pa ako vam se ta ideja čini zanimljivom, link na naš Patreon account bit će u opisu ovog videa. Toliko od ekonomsko-propagandnih poruka, a čast mi je i zadovoljstvo najaviti mladu i hipertalentiranu glazbenicu koja nam je došla u goste, Stella Rade. Pričali smo o aktualnostima u njenom životu, nedavno je izbacila svoju prvu autorsku pjesmu Nije me strah, tako da smo razgovarali malo o tome, o procesu i što je nagnalo da napiše tu pjesmu. Stella je također, vjerojatno kao jedna od malobrojnih Hrvatica, uspješno nastupala u regionalnom glazbenom šovu Zvezde Granda, dogurala je vrlo daleko, pa sam ju ja pitao kako izgleda u biti sudjelovanje u jednom takvom šovu. Ona mi je pobliže objasnila cijeli proces od audicije do snimanja šova. Stella je poznata u glazbenim krugovima kao žena koja pjeva razne stilove glazbe, doslovno od popa do narodnjaka, tako da smo i tome posvetili jedan dio podcasta. Stella svira i harmoniku, svira i bubnjeve, bavi se glazbenom produkcijom i vjerojatno da joj dan traje 50 sati, to ne bi bilo dovoljno da obavi sve što je za taj dan naumila. Za vrijeme pandemije su je ugasili njen YouTube kanal koji je brojao na desetine tisuća pretplatnika i neki videi su imali milijunske preglede, pa nam je ispričala zbog čega je došlo do gašenja kanala i kako je ona to sve na kraju shendlala. A ono što je meni bilo vrlo zanimljivo, ja sam ju pitao da mi objasni malo kako funkcionira TikTok, pošto ja o tome nemam blage veze, tako da mi ono jedno fino mi je izlaganje održala i čak smo u jednom trenutku bili u njenom TikTok live-u, tako da evo, ostanite do kraja u ovoj epizodi podcasta pa ćete vidjeti kako izgleda kad se live uključimo u Stellin TikTok. I to je to. Moja sljedeća gošća, Stella Rade. Dobro večer, dame i gospodo, Stella Rade, dobro mi došla. Hvala, dobro došla, ne vidim baš gospodu, ali dobro. Pa to ovi dame i gospodo koje će gledat. Znaš, biti trebao sam reći dobro večer Stella i biti sam trebao reći dame i gospodo Stella Rade. Samo to. Wow. A dobro, kasno je već mozak. Kasno je, da, i ja nisam neki još iskusni voditelj, tako da znaš koji mi je, ovo mi je 20. podcast. 20? Jubilarni, taman si došla na jubilarka 20. Moj dragi kolega Hudulin mi je bio na 10. ti si na 20. Te kao, u ovom, kad si ti toliko kratko u ovom kao što sam ja, onda pratiš te milestone-ove kratke, meni je 20. mi je. Nešto. Dobro, meni se to ne čini tako malo. Da. A dobro, tu smo, Matija i ja smo ovom tek 7 mjeseci, tako da, okay, 20 komada, pa da. Kaj ima? Čudan dan danas iza tebe. Dan, znači, Kaj je bilo s ključevima? Daj mi ispričaj sad. Ne, znači, ja sam ti već jednom nedavno izgubila, to jest nisam izgubila ključeve, nego sam ti, uredno, došla sam ti sa svirke, ne znam, subota, kasno je u noći. I ja ti onako, ništa, sve je redovno, parkiram auto, odem u stan i ja ti njega 2 dana nisam koristila više taj auto, jer kao idem javnim prijevozom i to. I ja dođem za 2 dana, pa ne mogu naći ključ i torbice i jakne i svakat sam sve pregledala i nema ga. I ja ti vidim kasnije da ja imam poruku u autu, u šajbi unutra, auto zaključan. Porukica od policije, kao javite se u tu i tu policijsku postaju, kao pronađen je ključ. I pored toga neki mali papirić još. Ja sad u postaju rekao, aj hvala Bogu, nije niko ukrao auto. Uglavnom meni ti je ostao ključ u bravi. Ja sam ti, ne znam, ja sam ga zaključila, ostao mi je u bravi ključ. I neko je valjda našao taj ključ i odnio na policiju. I policija je došla meni savit kaznu. A zašto kaznu? Pitate se svi. Da, svi se pitamo. Zato što sam ja nekome dozvolila da mi lako ukrade auto. Opa, znači to je kažnjivo. Tako što sam ostavila ključ. Da. I onda to. I sad sam ja opet mislila, da se nešto desilo. I zato si išla na policiju? Da, ja rekao, pa ajde, možda je opet neko donio ključ. Vidim kazne, nema, ovaj put super. Auto tu, naš zaključan. Da.
I na kraju sam ja i bila na policiji sve to, a ključ je bio... Di mu inače nije mjesto. Da, uglavnom. Nemo me sad to ključ. Neću. Ne. Meni je drago da si mi došla, je prošli put, onaj tjedan, i znaš kaj, nekako sam si razmišljao, sad dolaziš meni i zoveš me da je ta problem s ključem. Ja sam rekao, jebote, sam sebi, ja sam neki jinx kad je ona u pitanju. Znaš, prošli put smo se dogovorili da mi dolaziš, taj tjedan si imala saobraćajku i mislim, prije svega mi je izuzetno drago da te vidim živu i zdravu i da si mi došla, to mi je najvažnije od svega. Ali, da. Kak je, jel se želiš presjećati te saobraćajke, jesi u nekom procesu, barem psihološkom zacjeljivanja rana, ali kako to ide? Jel ti to bilo... Pa znaš šta, definitivno je traumatično. No, apsolutno. Zato te pitam, ako ne želiš pričati o tome, ne moram. Pa meni je to. Mi problem. Meni ti je to... I ova kad me ljudi danas pitaju, kao ja kažem, meni taj cijeli period uopće nije bio sad nešto, naš sad da ja kad razmišljam o tome mi je, ne, naš... Imam ja sad tu neke napade, panike i to sve nešto šta je posljedica toga, ali ovak na nekoj svjesnoj razini meni je to šta ja znam, to je život, to se dešava. Iako mi se nije prije toga ništa slično desilo, nisam nikad bila ni u bolnici, nikad išta polomila i sad mi se desi odmah. Baš grda stvar, da. Da, grda stvar. Ali ja sam nekak cijelo to vrijeme, kroz smijeh, to kao sve dobro, to je s nekim razlogom, sve je cool, sve je dobro. Imala sam ja momente, kad bi ja plakala i zašto ja i zašto po ljeti. To je bilo glavno. Zašto baš po ljeti? Ali ovak, šta znam sad kad vraćam film, ne znam. Pa da, nevjerojatan je taj naš obrambeni mehanizam i onda u trenucima u biti kad vjerojatno ostaneš sama, onda sve ispliva na površinu, onda taj jad i očajanje i zašto baš ja, onda bar ja kad ja imam te trenutke, a znam ih imati, neću je često, kad mi se isto desi tako nešto što ja smatram da je nepravedno, pogotovo po tom pitanju, a i slično sam imao koji ti neke lomove ruke, pa se pitaš u 2 puta u godini da slomim ruku, zašto Bože ja, i onda imam te trenutke očajavanja, ali onda vrlo brzo se uspijem se nekako dobiti, vratiti i onda da jednostavno da ne kontempliram oko toga, to neće dovesti do ničega, nema šta, život ide dalje, živ sam, zdrav sam koji ti. A to samo gubiš energiju, kao apsolutno. Šta me briga, šta desilo se, idem sad napraviti najbolje iz te situacije. Mm-hmm. Prije toga nisi imala te napade panike, to generalno ili? Znaš šta, ne. Uvijek sam se čak čudila ljudima, kao kako to odjednom sad tebe. Pa može biti blagoslovljeno, da, to je super u biti. Kako sam se ja sa svojom anksioznošću počeo otvarati prije 10 godina i pričati ljudima da imam od svoje 15. 14. godine problema s anksioznošću, onda malo, ne malo, rekao bi u 80% slučajeva neko ti kaže, pa stari imam i ja kao, ali mislim da smo mi kao društvo još uvijek vrlo nezreli oko toga i vrlo to stigmatično nekako prihvaćamo i ne pričamo o tome, trebali bi svi, mislim da svi imamo te momente. Zato mi je fascinantno što da nisi imalo do sad, što je super. Da, nisam, evo. Da. Odlično. Ma dobro, nećemo daviti po tome previše, ipak je ovo neki muzički podcast. Ja bih htio, nisam na to kad sam te kao secirao ovih dana po internetima, nisam naletio previše na neke tvoje početke, na neku muzičku priču. Otkud Stella radi u muzici? To je uvijek jedno pitanje kao kako ste počeli se baviti. Da, uprosti, ja želim izbjeći kliše pitanja koja dobivaš vjerojatno konstantno, ali ja stvarno nisam naletio nigdje. Nije to kliše pitanje, to je kao, misliš, pa da, zanima me kako si se počela baviti muzikom. Da, u biti moja obitelj je sjela glazbena. Ozbiljno? Da, tata i mama su imali band skupa, oni su pjevali. Tata svira gitaru, mama pjeva. I nekako, šta ja znam, od malena, od kad znam za sebe sam ja čak sam išla na probe s njima, uvijek je nešto po studiju, u našu studiju odeš kad nešto snimaju. I tata imao studio doma i tamo sam ja zapravo počela svirati instrumente. Bubanj je bio prvi od njih, imala sam 6 godina. I uglavnom tata mi je kupio bubanj, ja sam tam nešto počela nabijat bez veze, on ima možda neki tamo stari snare ili nešto. I on je skužio da meni to kao da imam smisla za to. Ponavlja Stella što tata odsvira. Da. I onda sam svirala bubanj jedno kratko vrijeme, pa sam klavijature, pa sam počela snimat kavere tamo, pa sam to počela objavljivati na društvene mreže i tako je zapravo sve krenulo s tim društvenim mrežama zapravo.
Dobro, ali to je, Dosta. kad si, rano si počela s tim društvenim mrežama? Pa da, u osnovnoj školi. Već u osnovnjaku? Da, Wow. tipa 7. razred, 6. i 7. razred. Nemoj reći. A jesi imala kako formalno ono glazbeno obrazovanje? Si išla u Ne. glazbenu školu, ne? Išla sam ti 1 godinu Dobro. za saksofon i završila sam kao 2 razreda u Aha, jednom. pa dobro, napredno dijete. Da, To se zna. Onda te nije te ulovio saksofon kao tako. Da, nije me to nešto kao. Ja bi da. uvijek došla doma i skidala bi neke pjesme ono sama jer kao, ko će te ide. Nije to popularno u glazbenoj školi. Pec nisi vježbala etidicu, a ti skidaš pjesmice. Da, nažalost, taj naš glazbeni sustav je takav kakav je. Znači, rano si počela. Vidiš ti kako biti kad razumije, ja sam stariji nešto od tebe, ja sam svoj prvi mobitel dobio na kraju srednje, a ti si već u osnovnoj se plasirala na društvene mreže. Da. Ko je to? I to onda vidio me band neki, pa sam išla u band, pa me vidio drugi band. Jednostavno, to sad sve po redu je krenulo. To je sad sve krenulo, tako kako je krenulo. To sam te htio pitati, znam da smo nešto kad smo se dogovarali, pričali o tome. Mene zanima, znam da si bila vrlo aktivna na YouTube i da si imala vrlo aktivan YouTube kanal s kojim se nešto dogodilo, ja ne znam što. Da, kršila sam autorska prava, znači nenamjerno. Snimala si kavere, jel tako? Tako, snimala Dobro. sam kavere i sad na 3 kavera se desilo da me izvođač, odnosno ta neka, kako se to uopće zove, agencija koja njega ili... Izdavačka kuća ili? Čak nije izdavačka kuća, nego ne znam, neka agencija koja štiti njegov, ali da, šta Okay. ja znam, Dobro. nešto. Su kao prijavili i ja to nisam ni unovčavala ni ništa i ja se njima obratim kao, dajte treći je strajkao, ukinut će mi kanala ako ne povučete s jedna od 3 takve videa, to. I kao, ne možemo mi to bez autora, ovo ono. Ja rekao, dobro, ja se javila autoru na Instagramu, sam ga našla. Ne znam sad ko je to bio, šta je to bilo. Uglavnom, to su bile, mislim čak sve 3 srpske pjesme. Narodnjaci, jel? Neka 3 narodnjaka ili? Nešto tak je bilo, šta sam ja tada u to vrijeme. Ništa s mobitelom našla. Znam, da. I kao, odgovori meni autor, kao, da, nema problema, ma sve razumijem, kao, budemo mi to kao povukli. I ja rekao, super, I kao drugi dan, treći, već je to prošlo, ništa. Ja rekao, ja opet, prosite, ne bih htjela gnjaviti, imam još 1 dan, ukinut će mi kanal, jel se može nešto riješiti ili ne. Meni su rekli u agenciji da ste vi na temelju tih videa skupili 20.000 pratitelja, da ste vi to unovčavali, ja njemu opet objasnim, to nije istina, bla bla bla. Ok, ma oprostite, evo riješit ćemo. I naravno da nisu riješili. Čekaj, ta 3 strajka su bila za istog autora, jel? 2 autora su bila. 2 autora u pitanju. Zanimljivo. Tako da ja ne znam šta se tu desilo, jel neko zakazao u toj agenciji, jel neko namjerno, jel ne. Pa vjerojatno, ja ne znam puno o YouTube-u i o tim strajkovima, ali koliko ja znam da oni uvijek nude neke solucije, ili makni ta videa koja su sporna, ili plati. Ali cifra je bila. A mogu misliti, da. U tom trenutku mi to nije bila opcija. Ma vjerujem. Šta ja znam. Jer kad mi je Drvenkar bio tu pisali, smo oni taman u tom trenutku on izbacio onu bajlu. I onda sam ga pitao, baš smo sjedili tu i pitao sam ga, taj tjedan je izbacio, onda sam ga pitao koja je situacija, jer ja ne znam, kažem ti, ne izbacujem kavere, pa ne znam kako to izgleda, ali znam da malo ljudi bacaju strajkove na te stvari. Iako ja sam nekada mislio, nekada je vrijedio zakon, koliko ja znam, sad opet možda naklapam, ali mislim da sam poprilično siguran oko ovoga, da ti nisi autora trebao kontaktirati, nego si ga samo trebao navesti. Znači mi kad smo, ja znam u Serbusu, kad smo mi tamburaši svirali, kad smo snimali albume, kavera, mi smo samo naveli te autore i to je onda bilo riješeno. Stavim mi link od originala. Tako je, da. Sad to više, koliko sam shvatio, to nije. I onda mi je Drvenka rekao, gle, ja u startu, algoritam prepozna, danas je algoritam taj čudo, sve živo prepoznaje. On, u startu, kak se zove, prepozna koje se stvari radi, pošalje mi neku poruku da je to ta stvar i da ja nju mogu zadržati na kanalu, ali nemam pravo na monetizaciju. Ili dijeliš čak prihod. Ili dijeli, da. Ma dobro, ali uglavnom ja mislim sad ako je da je već došlo do toga da uopće ne dijeliš neka neća autorska stvar, da nemaš pravo, da ju možeš zadržati. Da, i to mi je kanalu. Ne radim to da zarađujem. Pa ne, kužim, da, samo ne znam zašto se onda to desilo. Pa biti sad na ovom novom YouTube kanalu isto tako snimaš kavere. Da, ali znači meni ti za neke pjesme dođe normalno to što si ti rekao kao ok, prihod na sve ok, a za ove nije došlo i šta znam, valjda naknadno onda je to neko baš fizički prijavio ne znam kako to funkcionira. Ili u biti te agencije to rade za autor. Da.
Pa da, sumnjam da autor baš ima vremena od jutra do mraka pratiti komu stavlja kavere. kavere. Rekao kao, ma da, nema problema, kao, šta boli njega briga. Da, jasno. Tu neku Kako si se osjećala, čovječe, gradila si, pa imala si hrpu, jel tako, pratitelja na tome, na YouTube-u? YouTube-u? Imala sam blizu 60,000. Pa da mi sjevate. Mladi dami poput tebe koja se dobrim dijelom, ne mislim ništa krivo, ali sigurno se personificiraš sa tim YouTube kanalom. To je tvoja priča koju si gradila i neko ti capne u sekundi. Mislim da nije Pogotovo lako. jer je od početka sve. Ja tu imam videa koja ja nemam nigdje spremljena. Znači ja sam ostala bez svih tih videa. A zašto nisu maknuli samo ta 3 videa? Ne znam, evo. Da. Ne znam, baš. To mi je zanimljivo. Jer je to kao pravilo, ta 3 strajka, ako niko ne povuče, onda se ukida. Da. Pa to je bilo sad ovaj najpopularniji srpski baka pras, isto ima s onim Mitrovićem, neki kao beef, kako bi to rekli hip-hoperi, pa su mu maknuli smo kanal, smo ga vratili nakon neko vrijeme, on je valjda prevelik da mu ne znam, ja sam slala tamo neke upite i to, ali šta nije. Misliš da je to izgubljeno for good, da se to ne može vratiti? Pa ja ne znam. Neki su rekli da se ne može, da je to. Neki su rekli kao pa daj, probaj možda ono. I probala sam svašta, ali dobro. Nema opće reakcije s njihove strane nikak. Pa da, naravno. Tako da to sam, mislim, bilo mi je katastrofa. Pa mogu misliti, da. Katastrofa, to je to mi je bilo sve u tom trenutku, mislim sve kao. Pa okej, pa naravno, to ti je bio medij preko kojeg se ti prezentiraš svijetu. Pa to, i bilo je fakat puno pregleda, kao pričamo o milionskim pregledima na neka videa. I kao šta, kao stvarno. Kad se to desilo? Prije koliko? Mislim da je 2 godine. 2 godine. To je znači za vrijeme korone, trajala je već korona, pretpostavljam. Korona ti je sad već, ljudi uopće nemaju taj vremenski okvir, korona ti idući u 3. mjesecu će biti stara moja 3 godine od korone. Ljudi nemaju taj, toliko je to proletilo, toliko smo svi živjeli u toj psihozi da ljudi uopće nemaju dojam koliko je to trajalo i kad je to se zbivalo. 2020. 3. mjesec. A sad je kraj 2022. Znači, za 3 mjeseca, 3 godine. Zato te pitam kad je taj period, jer znam da su tad svi koji su imali bilo kakav sadržaj na YouTube da je tad gorilo. Tad smo svi bili doma i tad smo svi konzumirali taj sadržaj na najjače. Tako da pitam onda. Bilo je, sjećam se da sam imala neki video, nešto karantena, muzičar u karanteni. A ti nisi biti na kanalu snimala samo kavere, znači snimala si i vlogove. Da, svašta nešto, Baš šteta. Baš mogu zamisliti kako je mladoj osobi koja se formira kroz te društvene mreže, iako je meni to, moram priznati, jako teško za to sam ti baš htjela reći, uopće ne želim od tad i od kad su mi i Instagram hakirali. I to su napravili? Da. Nemam pojma to. To sam ja krivo, uopće mi je glupo reći, ali ja sam otvorila neki link, šta si sad rekao da ne otvaraš. Dobro, nije bilo baš to, bilo je nešto kao službeno od Instagrama, bla, bla, bla. I dajte si, sad se samo ponovo prijavite. I kako je to završilo? Jesu tražili nešto? Da, tražili su ili gole slike. Nemoj zajebavati. Baš pametno. Hakiraju mi Instagram profil pa ću vam poslati svoje gole slike, jer to neće završiti vani. Da. Ili šta? Ili lovu? Da, lovu, ne znam koliko je bilo. Bilo je čak u ovim kriptovalutama. Da, pa naravno da ne mogu ući u trag. To je da im niko ne može ući u trag. Koliko si imala tada na Instagramu? Ja imala sam 36,000. Dobro, sad imaš više. Sad imam 43, prešla sam tu. Daj kao. Da. Pa dobro. I to mi je bilo onako. I onda sam poslije toga rekla kao, šta, pa neće me niko zezat kao, mislim, ne želim ovisiti uopće o društvenim mrežama. I sad si mislim kao da mi se višta tako desi, baš me briga. Znači, to je nešto što je relativno, to je nešto što danas jesi, sutra nisi. Fakat ne želim ovisiti o tome. I zato sam mislim, ne zato, ali kao, i to je jedan od razloga zašto sam krenula dublje u sve to i taj autorski rad i radio i malo televizije, sve to. Da nije samo Stella rade Instagram, YouTube i bez toga je ona ništa. Mislim, to je grozno, Pa vjerujem. Ajmo, spomenula si autorski rad, sad je aktualna pjesma, jel tako, Nije me strah. Ajde da mi nešto o tome ispričaj. Ko, kako, gdje, zašto, zbog čega, što je mladu Stelu nagnalo da napiše tekst za pjesmu? Muzika nije tvoja, jel tako? Nije, ako se ne varam, dobro. Otkuda krenem? Šta znam, ljudi misle... Ne želim kopat po tvojoj intimi, nego uopće mi to nije, nego jednostavno Šta, imala sam ti neki teški period i to nije ova nesreća, ljudi vežu to, da je to, kad sam imala nešto pa da sam ja napisala pjesmu, dobro. Ne, nego je napisana prije, isto onak jedan period, dosta težak, pun nekih promjena, donošenja nekih važnih odluka, nešto. Tad sam to napisala i zapravo je ta pjesma tad kao
nisam imala neki konkretan plan s tom pjesmom, kao da ide van ili da, kao ona je tu napisana, šta ja znam. I onda kako se desila ta nesreća, ja sam taman prije te nesreće, to je to vrijeme, bila u periodu kao ok, izdajem svoju prvu pjesmu, šta da prvo izdam, šta, imam. Ima ih više u ladici. Da, ima ih više. Ok, super. I nekak kak se desila ta nesreća i sve to, ona kao, ok, to je to. Mm-hmm. Čak i mene ta pjesma onda podsjetila da stvarno ok, nije da zdravine, sve ok, sve će biti ok, sve s nekim razlogom, sve kak treba biti. Tako da, eto, zapravo je meni poslužila ta pjesma, da lakše to prebrodim. Ja sam zapravo kroz cijeli svoj oporavak radila još na toj pjesmi da to realiziram. A do tad nije bilo snimljeno ništa, jel? Ništa. Znači, sam neki ovak demo na mobitelu. Da, fora. Da. Pa baš i da nije me strah ko neki omen znak. Da. Dost dobro. Da. Šta sad nastavljaš dalje po tom pitanju? Ima autorskih? Da, evo radim već. Radiš? Da, na pjesmi koja ide iduća van, ići će krajem prvog, početkom drugog. A rekla sam svaka 3-4 mjeseca ću izbacivati pjesme, da budem redovna. I to je to, šta ja znam. Hoćeš to, pošto, o tom ćemo kasnije malo pričati, pošto si ti vrlo, rekla bi se, versatil, pjevaš, sviraš puno toga, nisi fokusiran na jedan stil. Jesu te tvoje autorske, da li si ti sad iz ovog, jel pišeš i muziku ili si uglavnom sad na tekstovima? Kak je to? Uglavnom tekstovi, tekstovi. Okay, mislim, onda ne znam, znaš, ja već imam i melodijsku liniju i šta bi ti odsvirala i to. Da li se onda žanrovski želiš šaltat, ko što se šaltaš i isto i u autorskom radu želiš? Da, samo, mislim, kako da kažem, ne bi sad narodnjake radila naš. Ok, jasno, pa dobro, ovdje to ne bi prošlo, pretpostavljam, u Hrvatskoj. Da, ali ja uvijek volim reći da, znači, otprilike moje pjesme su pop, ali sa elementima različitih žanrova. Jasno, pa dobro, R&B, to danas trendi. Funk, soul, sevdah, recimo mogu, evo, pa sad ova iduća pjesma će biti harmonika i klavir, baza, ajmo reći, da. Hoćeš ti svirati harmoniku? Da. Bravo. Ja ću i smišljati, i svirati, snimiti sve. Nice. Tako, klavir i harmonika će biti kao neka baza, ali dalje je pop. Znači, baš zapravo želim eksperimentirati, pogotovo s tom harmonikom koja je kao netipična. Tu iz ovo naše kao podneblje, ovo hrvatsko. Pa je to meni fascinantno da ljudi još uvijek percipiraju tu harmoniku kao neki tamo srpski instrument. Znaš šta ću ti ja reći? Ja mislim da ljudi samo jako puno glume, prave se fini. Ja to volim reći jer kao, ma ne, mi to ne slušamo, mi... Mislim, znači... Ma, svi sve slušaju, apsolutno, to je. Da, ali hoću reći, znači, i ovi naši eminentni neki glazbenici tu, znači, vidjeli smo ih na televiziji, na HRT-u, ne znam, pjevaju iznad tešnja, ide harmonika, sve cool, onda glupo je, baš, ne znam zapravo šta da kažem po pitanju toga. Mislim da samo mi nešto tu glumimo, a zapravo, ne znam, ja uvijek volim reći, znači, glazba je meni glazba. Nije mi bitno šta, otkud, ne znam, ako mi je nešto dobro, slušat ću, koji god žanr bio, znači, a tak i narodnjaci. Znači, u svakom žanru, i u roku, i u funku, ne znam, imaš i dobrog i lošeg i smeća. Da, kužiš. Pa to je, kad smo pričali malo na kavi neki dan o mojoj akademiji, onda to već nismo dotakli, pa klasike je većinom smeće. Znaš koliko je toga napisano, klasične glazbe, većina je toga smeće. Ono što je opstalo, što mi slušamo, to je maleni dio toga, što su kapitalna djela, a većina je toga, koji u svakom žanru je većina toga smeće. Ali oko te harmonike, to percepcije te harmonike, ja ti mogu to reći iz toga jer sam tamburaš i tambure prošla i prolazi još uvijek vrlo sličan put gdje se percipira isključivo kao folklorni scena, da prostiš seljački instrument. Meni je tragedija da mi ne možemo studirati, da se ne može harmonika studirati u Zagrebu, jer to ima kao neke konotacije da je to srpski instrument. Nema nikakve logike. U Puli može, jer je kao Pula je malo ipak multikulti sredina, pa tamo možemo progurati harmonika, u Zagrebu neće doći. Ista ti je tambura bila, sad situacija s tamburom bila prije 5 godina, ali toliko već tupim u svojim podcastima da ne želim tebe daviti s tim. Tako da, to je fascinantno. Da. Ja ne znam zašto je percepcija tog svjetskog instrumenta u našim okvirima je ipak gura na tu srpsku stranu. Meni je to fascinantno, ne mogu to shvatiti. Kao harmonika je i to. Je, naravno da je. Ali i gitara je i to, i saksofon je i to. Naš, razumiješ, violina je i to. Pa ne svira piromanac isto violinu kao što svira, ne znam, Jehudi Menjuhin, ne sviraju isti instrument, ali ne sviraju isto. Pa tako možemo reći da je violina, cigansko-cajkaroški instrument. To su te podjele su ljudima u glavi. Ali znaš šta ti ja uvijek kažem,
ti ljudi kojima ja sad to moram nešto objašnjavati ili koji uopće me nije ni briga, znaš. Šta sad ja da se brinem za neko ko će tu nešto misliti, baš me briga. Ti si mlada znači, shvatila put do mentalnog zdravlja. Bravo, pusti ljude da pričaju. Baš. Da. Kad si rekla da ćeš, baš me zanima, evo ti sad, pošto si, nije mi niko bio ko mi je možda kompetentni, a možda si ja utvaram da si ti, pa me ti slobodno, ako sam ja full, ti mi slobodno reci. Rekla si da ćeš koketirati sa žanrovima, a šta je s ovim žanrom koji je danas predominantan kod ljudi tvoje generacije, pogotovo u Srbiji? To je neki trap, ta neka cajka, ta ona generacija Z, IDJ videos. Jel te to interesira, ali te to ikada interesiralo se s tim baviti? Tim autotunovima i to, zanima me baš ono. Pa znaš šta, to je sad, autotune isto može biti cool u nekoj mjeri, on ima svoju funkciju, naš, sad to šta neki pretjeruju naš i šta to ide u nekakve ono, sad evo, malo si me zatekao, mislim, nisi me zatekao, znam, ne bi možda radila tipično sad neku naš trap cajku, ali sad da bi izbjegavala taj trap beat ili nešto, ako mi se nešto svidilo, ako ima možda takvu viziju za neku pjesmu, ne bi. Ali bi se potrudila da je stvarno, evo sad kak idem i u ovu školu, možda da sama napravim taj beat, da smislim nešto moje, ne bi htjela kopirat, krast bitove i to mi je, to stvarno ne podržavam. Od toga ima, ja ne znam, ja tu muzici ne znam ništa, znači zato ja mislim da si ti puno kompetentniji od mene da o tom priči, to je nešto što sam ja vidio, ja taj IDJ videos i taj generaciju Z, ja to više promatram kao neki sociološki fenomen. Meni je nevjerojatno da anonimusi potpuni, meni anonimni izvođači imaju u roku od tjedan dana 5 miliona pregleda. Meni je to potpuno neshvatljivo, a uvjeren sam, sad opet možda si ja otvaram, da ti isti izvođači ne mogu prodati 30 karata u klubu. Meni se to tak čini, da je to vidiš, tak. To si dobro rekao, jer ja kad me neko pita šta koji je moj cilj naš u karijeri i to kao publika, ja kažem, meni ništa ne znači da imam milione pregleda na tamo YouTube-u ili ne znam di, a da ja kad organiziram svoj nastup, da ko će meni od tih miliona ljudi doći. Jasno. Tako da ja mislim da je to sve jako... To je točno to što mi vidimo, ti pregledi i ne znam koliko tu ima nešto dublje. Pa nema, mislim sigurno. Da to prođe. Neki izvođač koji sad je aktualan, može biti aktualan, ali mislim da će to proći, šta ja znam. Uvijek se vraćamo onda na jednog Olivera, na te neke izvođače koji su stvarno vječni. Mislim da ovo i generalno ta vrsta glazbe ne ostaje. Ti moraš stalno raditi nešto da bi ti, ostao zapamćen, da bi tebe ljudi, Ja mislim da si tu na dobrom tragu, jer ja isto tako razmišljam, ja sam, kažem ti, generacija starija od tebe i u moje vrijeme dok sam ja bio mladić je bio popularan cijeli neki rave pokret, DJ Scooter, Maruša, koji ljudi danas nema ih na mapi. Nigdje ne postoji, jer je to bila, da prostiš, loša muzika, sranje, koje je u tom nekom trenutku bilo vrlo, vrlo trendy. Nema, nestala je. Iz toga se iskristaliziralo dobra elektronska glazba, ali je većina toga propalo. Ja kad ukucam, kažem ti, meni je to fascinantno i ja nemam problema poslušati bilo šta. Kao muzičar mi je to, sve mi je cool. Ako mi je dobro, dobro mi je. Primijetio sam, recimo, kad idemo u teretanu, da dosta ekipe pumpa na tu muzu, jer im je beat je, kužiš, nevjerojatno dobar. Pa ja sama si pustim se vozim, jer me tak puknulo. Apsolutno, ali generalno, ako gledaš neku umjetničku vrijednost, to nema umjetničku vrijednost nikakvu. Ja to mogu otvoreno, mislim, govorim da meni osobno nema. Može neko postaviti pitanje ko sam ja da dajem sudove, šta ima umjetničku vrijednost, šta nema, ali ja to tako mislim i zato mislim da će se s tom muzikom desiti što se desilo sa onu muzikom koju ja pamtim, koja je bila prije 20 i nešto godina aktualna, to je taj DJ Scooter, Maruša i bilo ih i onda se na taj vlak ukrcalo milijardu anonimusa koji su snimili one hit wonder ili nešto i nestali poslije toga. Tako ja nekako gledam da će se to desiti. Zato mi kažem interesantno ali opet ima iznimaka. Uvijek. Tipa recimo Senida, ja uvijek nju spominjem, meni je evo, ja ne znam. Vidim da prateći te na društvenim mrežama, vidim da jako voliš njen rad i često pjevaš njene stvari. Da, baš da. Jer baš mi i legnu mi te pjesme i baš ih mogu ih osjetiti. Ima to neku dušu za razliku od puno drugih pjesama u tom žanru i puno drugih izvođača. To je sve, na isti kalup, mi kažemo. A šta ti je kod Senida? Možeš probati to? Mislim da sam imao priliku svirati jednu njenu stvar i to sa dečkima iz OSDS, oni su svirali neku. Koja je bila najpopularnija njena stvar? Prije recimo 3 godine. Bravo! Jel moguće da mišići imaju jednu harmu? Ili 2, maksimalno. Moguće, da. I znam oni kad su mi rekli da je to skini, ja sam onako, ja sam uzeo tambur i kao ja sam to slušat.
čekaj, šta da ja tu točno skinem? Šta bi tu trebalo skinuti? A biti je mišići, bravo, mišići, ali sam u biti kroz tebe, moram ti priznat, me ona zaintrigirala, jer jer jako cijenim kak pjevaš i da sviraš te razne instrumente o kojima ćemo isto kasnije puno pričati. Ja sam vidio, čekaj, ako ova cura fura tu se nidu, ja onda vjerojatno nešto ne kužim. Opa. Da, ozbiljno. Zanimljivo, da, meni je to, daj mi ispriče, ko je to, ja ne znam o njoj ništa. Zato što ona, znači, njena pojava, njena boja glasa, njena interpretacija je meni fenomenalna. Šta ona sa svojim glasom može izvesti, kakve različite zvukove, kakve način na koji ona naglašava riječi, izgovara. Znači, i ta činjenica da ona u svom, evo sad recimo ovom novom albumu ima isto različitih nekih žanrova, drum and bass, znači giro, ja sam ostala kao, ok, šta je ovo? Kao kad sam mislila da je dala naš sve, uvijek da nešto novo. Znači ona je po meni jedina koja je uspjela dati svoj neki pečat tom trepu koji je sad naš aktualan. Pa to je sad predominantni žanr. Ja mislim da se svi s tim trepom sad bave. Da, zato što kao to prolazi, idemo to i sigurno će proći. Vidim da to rade ti su srpski youtuberi. To im neko im napiše muziku, oni dođu kao to odrepaju, neko i to meni je to, zato i kažem, zato ja mislim da to nema nikakvu umjetničku vrijednost iz moje perspektive. Sada kažem, ko sam ja da dajem sudove. Kažem, opet ovisi šta, recimo, slažem se za neću reći većinu, za dio toga da nema, ali evo, recimo jedna Senida, meni je to umjetnost, znači to je stvarno umjetnost. Znači ti producenti koji to rade, kakva je to produkcija, kakvi su to tekstovi. Znači ja gledam uopće taj njen novi album, nigdje ne piše ko je radio produkciju. Stvarno? Piše naš samo kao taj Basivity. Aha, ok, da. To je kanal na koji je plasiran. Znači ja, ne znam šta da ti kažem. Ja sam baš ne znam, pod dojmom sam stalno, kad je ona u pitanju, kad me neko pita, ne da vidiš šta da kao Senida je top, sve, sve. Jesi imala prilike upoznat? Ne, ali nadam se da hoću. Sigurno ću, čući ona za tebe, čući ona za Stelu rade. Poprilično sam uvjeren u to. Kao budem nastavila raditi njene kavere. Pa nego šta, a ja ti garantiram da svi oni, ona vjerojatno, možda ti se još nije javila, ja vjerujem. Moguće, znaš, to je... Ti bi, pretpostavljam, došlo bi do tebe da neko radi tvoj, ili kad neko pjeva tvoju pjesmu, mislim da to dođe. Ok, drugo je ako si sad na razini Olivera pokojnog ili nekoga, ko onda svaki gađarski band pjeva tvoje stvari, ali ovo je ipak specifično, bar mi se tak čini. Da. Ono po čemu si ti poznata ovdje u Hrvatskoj, a to su te famozne zvezde Granda, i rekla si mi da nećeš imati problema pričati s tim, i ja baš želim da vidim šta se tu desilo, jer si ti jedna od malobrojnih Hrvatica koja je dogurala vrlo daleko u tome. Pa me zanima, ja spomenula si produkciju, a ako nečemu skidam kapu u Zvezdama Granda, onda je ta produkcija, bar se meni to tak čini. Ti imaš očito neke druge. Meni to, kao liku koji to zna pogledati taj show, i nekad sam ga puno više pratio, ali ja sam bio fasciniran tom produkcijom, tom kvalitetom produkcije. Ti sad kao insider razuvjeri me. Da, van da, slažem se, i to je kad sam ja opće krenula na te Zvezde Granda, to je meni bio pojam. To je meni bilo nešto kao nedostižno, nešto, kao, idem baš vidjet, znaš. I onda nekako kad dođeš tamo, nemam ništa loše za reći, stvarno, o tome, nego jednostavno možda ja se nisam uspjela naći u tom okruženju, u tom način na koji oni rade, na koji funkcioniraju, način na koji se ja tamo možda čujem, cijela moja percepcija svega toga u tim trenucima nastupanja, jednostavno nisam se pronašla, i ja tamo nikako nisam mogla dati svoj maksimum. Znači meni ljudi kažu, ne, tvoji nastupi su super tamo, ja onak... Pa ja sam gledao sve, mogu reći da sam pogledao većinu toga, i ja ne znam, ja ne čujem tu nikakvih, ja vjerojatno to nije tvoj maksimum, ne čujem ništa lošega, krivoga, falš, bar ja ne čujem. Da, ali recimo, ja volim reći da ljudi kad dođu ovak na moje nastupe, znači ili akustike ili full band nešto, to nije ono što će oni čuti. Ni način na koji sam ja tamo pjevala, ni ništa kao... Znaš, nije to što ja sam htjela da, što ja mogu dati, znaš. Je to zbog tog momenta natjecanja i se osjećala kao na streljani? Ja ti mogu kao čovjek koji sam ti rekao da imam patološku tremu kod sviranja klasike, ja sam se tako osjećao svaki put kad sam svirao klasiku. Ista priča, kada sam na streljani i ljudi su ovdje došli, i pogotovo ispit neki pred profesorima na akademiji. Znači, da uđeš unutra, na te 7 njih gleda.
Da. Izvolite kolega. Znači, gotovo, noge ti se cijeku i ti sad, ja nikad nisam dao svoj maksimum. Da. Nisam dao maksimum, ono, to je bilo na granici minimuma, što bi ja davao. Pa da, nije ono sad baš da su mi se, ne znam, odsjekle noge ili nešto, ali dobro, znala mi se, recimo, ima na jednoj snimci, vidno mi se trese noga. Ja je ne mogu iskontrolirati, cijeli nastup naš i prije i poslije. Ne znam, meni je to bilo sve kao, prvo budemo ok, naš kao, ok, ideš sad tamo i onda si kažem kao, to je vjerojatno loše, ok, znači ovo što ti sad ćeš otpjevat, će gledat milioni ljudi, znaš kao, bit će ti žavak, zezneš ovo, znaš kao, da, nemoj. Istovremeno si stavljaš utek. Istovremeno kao, ok, da, ta činjenica je malo kao... Tako da ne znam, evo, mene je to sve skupa pojelo tamo i koliko god se možda nije vidlo, vidio bi razliku da toga nije bilo. Znaš. Sigurno. Da, mogu korelirati s tobom, apsolutno. Jel možeš opisati, mene ful zanima kako izgleda taj cijeli proces, rekla si mi kak ti je pao na pamet da dođeš, što mi je logično, vjerojatno si htjela doprijeti do većeg broja slušatelja, htjela si da ljudi, a kako ti si se prijavila, kako izgleda taj cijeli krug audicija pre nego što ti uopće dođeš pred njih tamo, pred taj velebni žiri? Da, ma prvo ideš na te kao predaudicije. Jel ima to kod nas? To sam išla u Banja Luku. Sada recimo ima u Zagrebu, ali tad nije bilo. Opa. Da. Ništa, prijaviš se, ideš tamo, onda ti oni jave kao naknadno jesi ti prošao. Tad pjevaš sama, bez matrice, bez ičega, jel? Da, kao jednu kreneš a kapela i onda ako im je to ok, onda ti puste matricu. Ili njima kak dođe u tom trenutku. A ko bude od tih, jel bude neko iz produkcije? Bude ti Saša Popović, on je kao... Da, pa dobro, to je njegovo. Da. I da, uglavnom samo on bude. I tamo ljudi koji rade. Jasno. I šta ja znam, onda te oni zovu i onda ideš taj prvi krug, snimanje tog prvog kruga i to sve što vidiš na TV-u. A kad se tiče samog snimanja, bude dosta naporno, jer ne znam, ja sam znala često biti da što mu mi se nose, ne znam. Ispuši si ga slobodno, daj, ajde. Tako mi se nemam šta ispuhati. Okren kameru na mene da ne snimam na stelu dok puše nos. Ajde, baš pa nego šta, daj čovječe, ženo, rekao sam ti samo se... Zapamti di sam stala. Da, zapamtio sam. Jesam zapamtio di je stala. Nisam. Naporna snimanja. Sigurno ne, šta je pričala? Da je Saša Popović. Tu smo stali kod Saleta. Da, čujem ja, kako se zove, čujem da se nos štopa. A dobro, to je... Da, i dio folklora i vladaju viroze, bože moj. Sad si ti treba kužiti, ti si sad treba imati mikrofon instaliran da ti i ja možemo razgovarati. Kužiš? Još možemo, ajde probaj. I onda ju ti podstavi u nekom trenutku dok se ona iznenadi postavio provokativno pitanje, da uopće ne znam otkud je došlo. Sam sjedi. Čujem ja vas sve. Čuješ. Ja mislim da je tek me sad ovaj stres... popušta. Ne popušta, sad mi dolazi ovo sve ozbiljno? S ključevima i sad ovaj Instagram opet šta... Ma daj, ajde, pusti to, pa bit će to sve super. Bit će to sve super. Ma da. Pričala si, dakle, u biti di smo stali, Saša Popović produkcija, on je jedini tamo i onda nešto si rekla kad dolaziš tamo na snimanje. Na snimanje, da to bude naporno jer sam često bila među zadnjima na redu i to sam cijeli dan. Je to zbog prezimena, ide po abecedi ili ne? Random. Ne znam kako oni to slažu. Uglavnom, cijeli dan budeš tamo, nisto sad neki uvjeti u kojima ti čekaš naš... Nije glamurozno. Jao, kako šteta. Kogod je ali obično ljudi misle kao, ma tam je vama sigurno zakon. Ljudi su čak pričali jedno vrijeme da kao, ona se kao obogatila tamo, kao ona brutalno zaradila sve. Šta vi pričate? Ja sam samo ušla u trošak. Pa naravno, treba doći do tamo. Treba doći do tamo, treba si vjerojatno biti tamo platiti. Jesi putovala poslije snimanja do odmah kući ili bi spavala? Ma ne, prespavala bi pa bi naša šta idem. Pa dobro, i to je sve trošak. Pa da. Razumiješ. Šta kad si već tamo, normalno da ćeš ostati malo. Malo, džuskanju. Da. I snimanje, zanima me cijeli taj proces, ako ti se da, aktivni napad. Da, pa mislim, ne se zapravo tu puno nešto pričati. Uglavnom imaš uvijek, ti kao isto dođeš u podne tamo, čekaš onda, šta je prvo išlo, ne znam, imaš te njihove kao lutajuće kamere, emisije, kao pa ideš to tamo snimit, pa ideš gore se ti našminkati ili šta već još trebaš, pa onda ideš, onda u biti dođeš na tonsku probu zapravo u podne
I to traje isto ono po 2 sata, kužiš, dok se svi izredaju. Probaš obje pjesme, sve im kažeš, znaš, jel ti sve štima, oni te namjeste. I stvarno su svi super tamo, ono, ne mogu reći, baš je okej, ono, ekipa i sve. I ništa, ostatak vremena se družiš, znaš, s ljudima, sa ostalim natjecateljima, dok ne dođe tvoj red. Jasno. I ništa. Onda ako prođeš, možeš ići. I ako ne prođeš... Isto, a? Da. Ne čekaju te poslije da ti kažu briefing neki, nema toga. Ba ne. Ne. Obično se čuješ telefonski ili s mentorom ili nešto. A kako je to izgledalo? Prije nije bilo mentora, bar kad sam ja platio. Da, nije. Da, to i je onda kao sad, novo. to je sad novo. Koliko ste vi, jeste bila samo jednu sezonu tamo, ili? Da, s time da ti se to zbog korone ono odužilo, to je trajalo 2 godine. Je ta jedna sezona kao trajala. Ok, zato mi je bilo neobično, vidim ono godine, a čini mi se da nisi išla 2 puta. Da, 2019. Da, 2021. 2021, da. To je, tak, tad je završilo nekad, ne znam. Ja pojam o vremenu. Ma ne, ok, pa sve je to u redu, bez brige. I onda u biti kak rad s mentorom, kak je tebe dopao mentor, šerif, ili tako, prvo Konjević? Prvo bio šerif, da, pa onda Marija. A mislim, ljudi misle da ja sad naš s njima provodim ne znam koliko vremena. E pa da, to me zanima, baš me zanima. Kako to izgleda? Ne, mislim, ti dođeš, ne znam, razmaci između snimanja ti mjesec i pol. Šta ja znam, i ti sad jednom odeš, kad odeš, jebi ga u Beograd i naći se s njima i ništa, on ti sugerira pjesmu, ti im otpjevaš zapravo nešto, pa ti oni kažu može, ne može, to je šta oni misle, ali nije sad da te oni uče pjevat, znaš. Pa ne. Meni je bilo najgore kao, ma da tebe Marija kao naučila pjevat. Pa šta pričaš, čo je da bar, znaš, kao me učila pjevat, kao, znaš, puno je kandidata, nije. Aha, oni svaki od njih ima, jel tako, ono, neki određen broj? A da, ono, 10-ak njih, neki i više, Marija imala najviše, recimo. Tako da nije to sad nešto. U kontaktu si ti s njima ovak, znaš, preko Whatsappa, Vibera, šta god. Savjetuješ se, znaš, oko pjesama i to. Tako da, ono, jako lijepo to iskustvo, znaš, bude i lijep taj odnos, znaš, dok traje natjecanje, sve je to ono super, ali kažem, nije sad to nešto da, ne znam, smo mi radili mali satove pjevanja ili ne znam šta. Znači, dođeš to je tamo, fama. 15 minuta ono, po kandidatu i ješ doma. Wow. Da. To je baš ono žrvanj, mašinerija, ono, nema tu milosti, tak mi izgleda, ono, jesi dobar, nisi dobar, ajmo dalje. A da, mislim, i nije to, ne pričam ja to na neki loš način. Ne, pa jednostavno to je fakt, to je činjenica, da. Tak funkcionira i to je to. Da. A šta se desilo s tim da ti bio prvo šerif, pa onda Marija, ne kužim, šta je, ostavio te čovjek na cilju? Ma on u biti nije, mislim da nije imao mogućnosti doći u tu emisiju dok se ja nastupala. I onda kao, više se ne sjećam šta je bilo, kao da ja ili neću nastaviti natjecanje ili će me uzeti neko drugi, naš, tak neka spika je bila. I onda se Marija ponudila i uzela. Ajde. I si stekla tamo dojam da oni guraju nekoga? Od svojih, ono, ne od svojih, ili misliš da možda tamo ono ko u nogometu, naš, ono, da može lova odraditi neki? Ne, ja mislim da ne, nema tu, imaju oni love. Ma da, znam, zato nije pitam. Na taj način, eventualno si, mislim šta znam, možda oni imaju neko viđenje nečega, kako bi trebalo to ići, pa možda imaju, ne znam, ili daju neke sugestije ili nešto, ali fakat ne bi rekao da je to nešto, ono sad, to je mjeri namješteno. Mislim da ne, kažem šta nije njima do love, njima je ono, da je gledano, naš, da je zanimljivo. Jasne. Zato nećeš uvijek vidjeti sve koji super pjevaju tamo. Normalno da će biti svega, naš. To je... A da, pa trebaju show napraviti. Da stavljaju one kandidate koji se svađaju sa žirijem. To je uvijek meni bilo interesantno gledati kako neko ono... Kužiš, da. Kako si ti trpila? Mislim, ono, taj žiri Zvezda Granda stvarno znam da biti nekad nemilosrdan. Da, meni se to... Kad sam ja došla actually tamo, kad sam vidjela kako to sve funkcionira, meni se to, taj koncept cijeli nije svidio. Nisam se pronašla u tome. Baš zato jer kao... Znaš, 5 minuta pjevaš, ni toliko, a 15 minuta se oko tebe svađaju. Da. Meni to jednostavno nije bilo interesantno. Znaš, daj pričajte o mom pjevanju. Ali generalno, koliko sam shvatio, ne daju baš neke konstruktivne kritike. Ono, i kad kritiziraju, oni barem koji kritiziraju. A gle, nekad daju, nekad ne daju. Znaš, i njima isto i kak im je dan i mislim, sve ja to kužim. Znaš. Oni su isto dugo na tom snimanju, treba njih razumjeti. Ja mislim da oni su duže od vas kandidata tamo, pretpostavljam, znaš. Ili oni to nagruvaju, kak se zove, jel to ide ono dan za danom ili oni fakat snimaju tako kak su emisije? Mislim, kak je bilo, mislim da je bilo tipa ponedjeljak, utorak, srijeda, tak nešto. Se snimalo, da. Iz tjedna u tjedan, jel? I cijela sezona se vjerojatno tako snima. A da, u biti dok se odvrte svi kandidati, kak je to išlo, nemam pojma. Da, ne znam kak je to. A mislim da se u jednom tjednu odradilo uglavnom sve.
Znači ta 3 dana, po cijeli dan. Evo, nemam bojma, majke. Ma dobro, nije ni bitno. Zablokirao mi mozak, uopće koliko kandidata, šta, koliko krugova. Ne treba oko toga lamentirati. Ali Zvezda Grand u biti nisu prvi show na kojem ti si nastupala kod nas na ovim RTL Zvijezdama, je li tako? Da. Kako je to iskustvo? Pa isto, ne. Mislim, da. A dobro, vjerojatno ti je to sve puno bolje, recimo u Srbiji organizirano i koliko god kao nije i dalje nekak, mislim sad opet po pitanju nečega je možda bolje ovdje, ne znam, po pitanju tog di ti čekaš je bolje možda kod nas, pa uvijek ti dobiš nešto da jesti, nešto tu. A tamo je baš sjedi ispod tih daski tamo i čekaju, Tako da... Baš mi to nevjerojatno. Da, ja mislim ti koji bi se ikada i natjecao nešto, pa mi onda uvijek to... Mi to zanimljivo. Cool. Ozbiljno? Da, kao. Misliš da je bi išla dalje? Ne bi. Čisto jer, kao krenula sam sad u tom nekom drugom smjeru, mislim da nema potrebe sad da... Možda eventualno negdje van, kod Dino Jelusić kad je išao već, kad je bio tu, neka njuška u Hrvata, pa išao dolje na neki... Pa da, ovisi u Rusiju, šta ti je cilj. Da, apsolutno. Pa išao je Žak, znaš da je Žak išao u London, kad je već tu bio etablirani pjevač, to možda ima 10 godina. Možda sad je buban godine, ali tu se itekako znao za Žaka, pa je išao gore, kako se zove, u London se negdje natjecati na neke tih šova. Znaš, ljudi hoće jednostavno vidjeti da li mogu uspjeti vani. Da li nisu kao kvazi uspjeli zbog jezične barijere. Čovjek si hoće da zada si, meni je to kompletno legitimno. Da. Ja isto ne znam možda šta mene može naš, ali trenutno mi je za cilj ne ciljam Hrvatsku, ciljam cijeli, ajmo reći, taj Balkan, cijeli to je eksiju područje. Jer kažem, mislim da moja glazba nije tipično hrvatska, pogotovo i zbog te harmonike i to kao super je što se ova vrti na radiju, ali mislim da se iduća neće vrtiti, šta ja znam. Misliš zbog harmonike? Hoće. Da, jer tipa ta iduća koju radim ti traći 4,5 minute, baš hoću umjetničku slobodu. Nije radijski format, do 3 minute, da, to je. Da. Koliko je ovo? Ovo je do tak negdje, koliko traje? 3, mislim 7. Da, to je taman, to je taman kao ih 7 sekundi skrate i onda najavljuju nešto iduće. Da, meni je fascinantno, ne mogu ja uopće pojmiti da nešto umjetnički, istinski vrijedno može stati u 3 minute, ali to meni sad kao, baš šta 4,5, baš šta pusti me, ne mogu to, šta imam u glavi, ne mogu realizirati u 3 minute. Ja bi to razdužila, ali... Kako su gledali Freddie Mercurya i Queenovce sa Bohemian Rhapsody kad su došli, pa pjesma je pomela čitavi svijet. Živim u tom nekom odvratno ubrzanom vremenu, tako da ne znam šta bi ti rekao, ne znam koji bi ti ja savjet dao. Osim da guraš na film, ali... Mislim kao, ta pjesma će imati tu neku svrhu da ja izrazim svoje te neke vizije umjetničke. Super. Kao baš me briga, jer ja ti ne idem za tim kao... Sad ja ne volim ništa kalkulirati, znači ne želim raditi, idem sad napraviti pjesmu koja bi sad mogla proći, šta bi sad, ne, znači zajebi, ne želim tak raditi. Znači hoću baš što u tom trenutku se meni čini ko opcija, idem to napraviti. Znači zato neće mi biti problem ako se ta pjesma sad iduća neće slušati ili toliko ko možda ova prva ili će biti na radiju ili nešto. Jer ja to želim napraviti, želim naš filmski spot, želim tu harmoniku, tak dramatičnu, ne znam ja sad kak da je opišem, ali kao, i da vidiš šta će ispasti iz toga, ništa, da ja, to je što sam ja htjela napraviti, iza čeg stojim i to je to, možda će neka druga pjesma biti hit. Pa ko zna, pa nemaš da znaju ljudi pisati hitove, svi bi pisali hitove, to je. Otkud ta harmonika u tvom životu? To je fascinantno, pa to ti je baš tvoj trademark i pogotovo ta roza harmonika, to jest roze tipke. Otkud želja? Pa mislim, kak sam ja od malih nogu, baš slušam različite žanrove, tak sam slušala i taj sevdah i narodno generalno, i mene uvijek fascinirao taj instrument, ta svirka, ne znam, baš sam se divila tom instrumentu i ljudima koji je sviraju i samo sam onako bila, daj čovječe, kao želim znati kakav je to osjećaj kad bi ja tak nešto svirala, kao, i želim, uzeti harmoniku kao, moć to odsvirati i onako guštat sebi, I dobila sam je za 18. rođendan, a neko onako, pa dobro, moja prva harmonika, pa to je u redu, pa da ne bude vrh. Da. I ništa sam to na početku kao to je to, ja vježbam satima,
I brzo je to meni nešto kao sve manje i manje. I tako 1 godinu, 2 sam ja kao hoću, neću, nije mi se. Čekaj, to si ono autodidaktički, samo sebe si učila svirati ili Ma si... da, i gledala YouTube, pa imala sam te neke kolege koji su svirali, pa mi svako malo neko nešto pokazao. Ali nikak je, nijednom trenutku je se nisam ozbiljno primila, sad ću ja. Jer me nije toliko u toj mjeri sad, jer kao za aktivno se to onda sam bila u nekoj fazi kad kao, ne da se to baš, lijepo je meni nju slušatla kao, znaš. I onda nekak, šta ja znam, sam, kak sam na kapaljku to stalno pomalo, pa mi je nekak tako ostalo, znaš. I sve više sam je počela onda vježbat, zainteresiralo me, znaš. Pa sam dala izraditi svoju harmoniku, to je baš sam, znaš, baš pravu harmoniku. Po tvom čefu nekom. Da. I tak se je to desila ta harmonika sa rozim tipkama. Prije toga roza kosa, jel? I šta znam, nekak se to sve desilo. Nisam ja to nešto sad planirala. Šta bi ja mogla sad, ili marketiški, kak ti kažeš, sad je to neki trademark. Pa je, da. Slučajno. Dobro, da. Nije da sam išla s nekim ciljem. Čak mi onako kao ne volim da ljudi to kažu jer osjećam neki pritisak da moram svirati u harmoniku, znaš. To mi je onako dosta kao želim ja nju svirat, želim je vježbat, ali baš mi je ko neki pritisak cijelo vrijeme kao ljudi me po tome znaju i sad ja, znaš, kao od mene se očekuje da ja nju sviram, da ja stalno izbacujem neke kavere s njom ili pjesme ili nešto, kao ne da mi se, zato ja sad sviram malo bubanj, malo ovo, malo ono, šta god, znaš, mi se da. Ne želim, baš to sam rekla, ne želim nikad se nečemu prilagođavati ili raditi nešto što se od mene očekuje, znaš, kao ljudi znaju reći kao pa daj, nauči 20 pjesama, odi svirat, zaradit ćeš brutalnu lovu, znam, to je super, ali ako mene to trenutno, možda me bude za 1 godinu dana, znaš, ali ne želim samo iz tog razloga ići nešto raditi. Možda će ja biti brutalan bubnjar, znaš, kao, i neću imati neku lovu od toga, ali to je to mene fura, znaš. Tako da, Znači sad si u tom filmu s bubnjima, vidim da si krenula na instrukcije, da, znači ozbiljno si se prihvatila. Da. Ko što biti, da li još uvijek radiš harmoniku s nekim? Ili si sad... Da, radim s jednim kolegom, da. Okay. Da. Mislim, on mi šalje recimo tutorial, on mi nešto odsvira, pa naš. Ali da, uhvatila sam se fakat i nje, jer kaže mi ta pjesma sad će biti harmonika i to i fakat, fura me to, ali kažem, možda ne u toj mjeri u kojoj ljudi očekuju sad da bi mene to, znaš, neće ja nikad biti neki sad maestro. Pa dobro, za to ti treba 6-7 sati vježbanja, mislim, to neminovno. Kužiš, nema šanse, pa ja... S obzirom na to s čim se ti sve baviš u životu, nema šanse da to, da, mislim, ja sam odlučila da je meni draže to, da sam ja na više strana. Tako je. I ja ću, ne znam, kroz period od 5 godina ću stvarno sve te stvari moću s njima baratat. I to meni puno više znači nego da ja sad sam u jednom instrumentu brutalna i super. Ja imam isti način razmišljanja koji ti je identičan, tako da ja te potpunosti razumijem. Ne, stvarno, ja mene isto, ja kad sam dosegao, sad će ovo zvučati tašto, kad sam dosegao razinu sviranja po meni, da sam shvatio da sviram glupo, reći bolje, ali barem na razini da sam u mojoj glavi na 90 bolji od mojeg, glupa je ta riječ bolji, ali dobro, da mogu svirat možda uspješnije od 90% ljudi koje ja poznam i koje vidim, meni je to bilo dovoljno. Jer sam znao za ovih 10% da bi Srđan postao najbolji od najboljih, znao sam da tu treba još zagrist. Kužiš, pa to. Ne, zašto? Zašto kad ima toliko drugih stvari u muzici kojima ja ne znam ništa i ne želim umrijeti ko totalni neznanica u drugim stvarima. Da, to je taj drive koji imaš ili nemaš. Neko se zadovoljava da bude najbolji u nečemu. I to je okej. Ma je potpuno. Jer tipa ja sam lik koji kad mi neko kaže pa ti samo, ja se bavim samo glazbom, od tog živim i neko mi kaže samo glazbom. Kužiš, ti samo se baviš glazbom, kao ili pa ti probaj. Samo pjevaš. Ja rekao, ali fakat nije da samo pjevam. Znači, tu ima toliko toga. Znači, možda neko samo pjeva, ali obično ko samo pjeva, samo svira, radi još neki posao 100. Sigurno. Mene su moji sprdali, moji kolege tamburači su me do prije 10 godina sprdali i rekao nisam radio dnevni posao, jer sam samo svirao. A kaj ti, ali pazi, kolege muzičari, pa ti kažu kaj ti radiš u životu?
Da. Znaš, kao ne radim ništa. Pa ne, ali ja majstor dok si ti na poslu, ja vježbam 6 sati dnevno i onda zato se osjeti razlika tebe i mene da prostiš. To ti je, ali to nema, to je najgluplje pitanje na svijetu. Ja nisam iz muzičke obitelji, pa je moj otac, kak se zove, i majka, kad nisu oni shvaćali to. Nisu shvaćali, nisam imao podršku u tom smislu. Uvijek me moj stari nam pokušavao do ne znam koje godine nagovara da radim još nešto. Uz to jer je kao muzika je lijep hobi. Moj stari je prvi put nisam se to nekom pričao, ne mogu se više sjetiti kome, da je on prihvatio da mu je sin muzičar onaj dan kad sam se ja zaposlio u školi. Kad sam dobio posao u prosvjeti, a vidiš sad je to, moj sin je profesor. Pa sad, znači, dakle, naravno klasika. Ja njega ne krivim, jer on je jednostavno čovjek iz drugog vremena, iz druge branše, nikakvih dodirnih točaka sa muzikom i naravno da njemu to bilo neobično. Kod da ja dobijem dijete, moje dijete hoće krenuti u nekom smjeru koji je meni potpuno apstraktan. Razumiješ? Ja bi isto nije to radio iz zloće ili nego iz straha. Iz neznanja isto. Iz neznanja, tako je. Kako, di ćeš ti sad skrenuti? Tako da meni je to bilo fascinantno, ne od mog oca, nego od mojih kolega muzičara s kojima ja sviram svaki vikend, pa kad te kao zajebavaju, tako kaj ti radiš preko tjedna. Da, to je bilo stari preko kaj ti radiš preko tjedna. Pa daj me nemoj. Ne trebaš se, rekao sam ti, to je ne moraš se opterećivati s tim stvarima, to je što prije shvatiš, što preći ćeš igricu prije i sebi ćeš uštediti masu problema koje sam si ja sam natovario. Tako da ne treba se obazirati što drugi priča. Sad pričamo ti piše neke floskule. A da, kad je tak. Pa je, kad je. Šta je s bubnjem? Znači, to je biti prva ljubav, pa sad si opet počela. Pa vidim da si ozbiljno zagrizla, da nema vježbaš. Ne želim ništa naokolo, želim sve, znači, od početka temelja dobre postaviti. I kasnije, kao koliko god mi je to sad možda kao malo, dosadno. Nije, jer znam kud vodi. A sad radiš ove rudimente, prepostavljam. Da. A sve znači, kak sjedit, kak postaviti bubanj, zašto. Baš ušla sam skroz u dubine toga i super. Želim znat šta radim, zašto držim palice, kak ih držim, tako da to mi je baš sad vrh. Ja sam to mislio da nisam nikom rekao osim svojoj curi. Znaš kako ljudi kad dođu, a ja sam sad vrlo blizu tom nekom sredovječju. Znaš kad čovjek uđe u krizu srednjih godina, pa si onda kupuje motore, pa si kupuje svašta, adrenalin. Ja sam si razmišljao da bih htio svirat bubanj. Nikad u životu nije me to vuklo, ali mi to djeluje kao ću na taj način naučiti svirat novi instrument. Pitanje je da li će se to desiti. Ja ti sad govorim pitanje da li ću ja to realizirati. Ću naučiti svirati novi instrument, mislim da ću ispucavati višak energije koji definitivno imam u sebi i mislim da će mi to biti umjesto da idem u gym ili uz gym, da će mi to biti super. Tak si nekako kroz 2, 3, 4 godine si planiram nekako to uvesti u svoju, jer mi sumnjam da ću imat pretenzije da budem najbolji bubnjar na svijetu, neću biti, ali vjerujem da bi to mogao ja pohvatati. Pa to, da. Znaš, tako da to je moje neki razmišljam o tome. Da, ja najviše idem jer je meni to gušt. Kao isto kao hranu, hoću znat kakav je osjećaj. Da. Kao i meni je to top. Pa fora je, kad gledaš naš instrument s tipkom, vidio sam da sviraš i bas gitaru, ili tako i to po tome nešto pikaš. Ali to je super, pa pazi, koliko god da sviraš nema veze, ulaziš u srž tog instrumenta, i generalno, ja želim imati svoj studio jednog dana, razumiješ? I ja želim, sad i ta produkcija na koju idem, želim biti sposobna u tom studiju sama odraditi te stvari. Ne znači da ću ih raditi, ali želim kad neko dođe da mu znam reći, slušaj, hoću to i to, ne znam, uzmem bas, pa daj mi nešto na ovu foru, ali ti ćeš to bolje. Jasno. Želim samo znat baratat svim tim i želim, baš hoću znat Pa super, ali ja mislim da to je odličan set alata za budućeg producenta. To mi se čini da je mislim da bi svaki ozbiljan producent trebao znati svirati više toga, ne na razini majstora, jer će pozvat majstora koji će to odraditi, ali da daš informaciju. Kako ti je uopće krenulo sa tom, to je United Pop, ili tako, ako se ne varam? Tako je, škola. Kako je krenulo s tim? Kako ti je došlo uopće na pamet da se u svom ja vjerujem da nema puno mladih dama u tvojim godinama koji imaju toliko nakrcan raspored, pa sad da stigneš još i to ugurat. Da, zato što u biti ja sam trebala raditi za njih neku kampanju, znači poslovno je trebalo biti kao za nove cijene i ovo sve. Sad kao odradimo fotkanje i ja ću to malo podijeliti to. I onda sam njima sugerirala da, pošto ja ne volim reklamirati na neki tipičan način, nisam influencer ni nešto, kao obično ljudi ako im jednom nešto kažeš, neće oni to nešto sad ni zapamtit, ni upit. A kak sam ja stvarno htjela ući u tu produkciju, ali kao
baš to što kažeš, uvijek raspored, ono, uvijek sam na sve strane i kao ne bi možda sama kao zvala, idem se upisati ili nešto. Ne kao, možda jednog dana. I ovo mi je bilo kao onako, stani. Pa zašto ja ne bi stvarno se krenula školovat i da ljudi stvarno vide da ja to radim i prije će neko na taj način, znaš, šta ja znam, iznad za njih. Da, i poželjeti upisat. Poželjeti upisat. Kao, jer nije da ništa glumim, to je ok. Znači ja sad idem tamo i meni je stvarno top. I ljudi vide da je meni dobro i to nemaš ti odglumit. Možeš, znaš, čak jednom nešto bežati. Možeš jednu kampanju odglumit, da. Da, ali, znaš, ljudi vide da ja napredujem, da ja radim, znaš. Tako da, eto, ja sam zahvalna što su mi se javili zapravo da, ono, zbog bilo čega i da je to odvelo u tom smjeru. Tako da, evo. Koje su za stvari koje učiš tamo? Znači, to ti imaš kao po modulu. Koji si ti modul upisala sad? No, daj mi malo, ja ne znam ništa o tome. Audio engineering i electronic music. Kao producer. Dobro. Electronic music, znači elektronička glazba je za sebe i ovo je za sebe. Znači, aha, ti ideš na oba ili kako? Ja idem na oba. Dobro. Možeš ići na oba. I to su kao 2 godine plus jedna, tu treću ideš kako oni imaju po Europi, imaju u Amsterdamu, u Londonu, ne znam di, u Berlinu. Sad možda i onda 3. godinu kao nisam skužila sad točno, ali ideš kao po tim gradovima i tamo se školuješ. Tako da 2 ću sigurno ići pa ću vidjeti šta ću ja biti. Ko zna da te put odnese za 2 godine. To je stvarno onak u tvojim mladim godinama i sa svim što radiš, to je dosta da, mislim ja sam nezahvalno za ono, rekao bi, prognozirati ćeš biti. Da. Ja sam i ovo možda preolako shvatila, naš kao, idem ja sad super, naš. I onda kad kreneš, ima posla, to je faks. Pa da. Znači mi imamo kolokvije, imamo zadatke, moramo dovesti svoj bend kojeg ćemo ozvučiti, snimiti. Evo danas smo baš radili snimanje bubnja. Znači, top. Ono, šta ja znam. Šta je uopće bilo pitanje? Nije bilo pitanje, nego pričamo o to United Pop, kako te to nagnalo na sve. Ne, top. I kuš, meni treba da mene neko natjera na neku rutinu. Ja često puta prođe mi dan da možda nisam napravila sve što sam htjela, jer kao budem sad malo ovo, pa ću malo ovo, pa ovo je, znači znam da imam ponedjeljak, srijeda, svaki put nešto naučiš i mene će biti sram ako ja dođem tamo i ne znam to što smo mi radili prethodnih sati, naš. Naravno. Tako da ja sad učim, naš. Pogotovo je, da, što si zrelija, kažem ti, kao liko je sa 33 godine upisao akademiju, ta razina odgovornosti samo se sa godinama samo se povećava. Da. Neći, ja znam sebe, ja da sam upisao faks 18 godina nikad ga ne bi završio. Jer bi me izbacili bili nakon prvog semestra. Ništa ne bi shvaćao ozbiljno. Da. Kako stariš, tako ti, barem u mom, ja mislim i kod većine normalnih ljudi, da razina odgovornosti raste. Tako da i pogotovo taj osjećaj srama, ako ga imaš u sebi, što je super, da to, pa nećeš doći tamo ne napraviti zadaću. Pa ja bi da nisam na faksu napravio zadaću, ja bi se bacio sa zgrade. Znači, ja bi to toliko dramatiko, što je potpuno isto suludo. To je druga dijagnoza, o tome nećemo danas. Kako se zove, ta količina odgovornosti, ta količina, ne znam kako bi to uopće nazvao, ali mislim da je super da si to sad upisala i mislim da to trebaš gura dalje, jer nemaš pojma da ćete to sve odvesti. Pa to, mislim, imaš onda mogućnosti kao. Da. Jesi razmišljala, sa nekog psihološkog aspekta, šta te drajva na sve te stvari? Da pjevaš, znači, ljudi koji će gledati ovo znaju da ti pjevaš apsolutno gotovo, mislim, od popa do narodnjaka i super. I rekla si mi na cugi kad smo bili da si dalje vidiš o tome, da ne planiraš trenutno odustati od ičega. Na šta misliš to? Pa da ćeš i dalje, žanrove, da ćeš i dalje svirat kafanu, što bi se reklo, jednostavno da preživiš. Pa na šta, mislim, trenutno je takva faza, ne znači da možda neću... Ne, apsolutno, ali... Samo ne želim sad kako sam ti rekao, ja sam imala fazu kad krenem izdavati svoje pjesme, ja neću više nikad zapijati u kafani, u kafiću, u klubu. I super, ali je to dobra ideja. Da, ne ide to preko noći. I onda si mislim i opet je to bilo zbog neko kao šta će drugi ljudi reći. Kao ja to radim neki pop, a kao tamo pijam i narodno i to. Okay. I onda si mislim, čekaj, stani. Jel ti ljudi tebi plaćaju račune, jel ti ljudi, šta tebe briga? Ja sam sama sebi uvijek govorila kao ne želim se prilagođavati ničemu. Znači sada ja, kako da ti kažem, ne želim da je uvjet
da ja budem na hrvatskoj estradi, to da ja više nikad ne pjevam narodno, šta ja znam. Znači, baš me briga kao, ako će me ljudi prihvatit će me, ako neće, onda okej. Ali to sam ja, znači, i ti, i taj sevdah i ti narodnjaci, to sam isto ja. Znaš, ja sam jedno vrijeme bježala od toga u smislu kao, ti ako želiš biti jednog dana, evo reći ću Nina Badrić jedna, recimo karikiram, pa ne možeš ti pjevat narodnjake, ne daj Bože, znaš. I onda si misli kao, čekaj, pa ko je tu lud? Znaš, toliko te ta tuđa mišljenja, znaš. Je, naravno. Kao, šta će ljudi reći, šta, kakva ću ja ispast. Ono što si počeo prići, meni je fascinantno. Da, naravno, i trebate. Ja sam i ovo, i ono, i ovo. I moje pjesme će biti jedan zbroj svega toga. I briga me ko će to slušati. Ako se to vrti na radiju, neće se vrtiti. Znači, to sam ja i to je to. A šta se sve vrti na radiju danas, to je isto... Da, ne možemo to znati. Ono što si ti počeo pričati da mi je fascinantno da uopće neko može percipirati kao negativno činjenicu da se ti može šaltati između stilova. Meni je to fascinantno. Ali da, živimo da prosiš u kojebini gdje je to i dalje, je to ono, kaj ona mala pjeva narodnjake. Pa nek pjeva, pusti, pa svi izlaze na to i daj svi vole slušati, ali ne daj Bože da ti neku frljicu napraviš, znaš, ono, zmijicu u svom glasu. Ne, to nije dobro. Jebi ga, da s tim ćeš se boriti još, bojim se u ovoj Hrvatskoj još jako dugo i moraš biti spremna na borbu. Da. To sam te počeo pitati, pa smo onda skrenuli na tu raznovrst tvojih žanrova. Jel imaš psihološki, si osjećala koji je taj drive koji te tjera da radiš toliko stvari istovremeno? Jel se bojiš nešto pustiti, jer se bojiš, ne znam, ja bi to percipirao možda na način da radiš sve to jer možda će nešto toga upaliti. Možda nešto od toga tebe lansira u orbitu i onda mi je teško to bilo šta od toga pustiti. Ja da radim toliko, mislim radim ja hrpu stvari, ali ti radiš malo više stvari od mene, kak se zove. Ja bi možda to na taj način percipirao. I ta harmonika, i taj bubanj, i sad ta produkcija, i pjevanje od, kako kažu, od Baha do Sevda, ima za ženske, kak se kad ne mogu sjetiti, sad nije ni bitno. Od Nirvane do Silvane. Do Silvane, to stara, to. Od Nirvane do Silvane. Da li se bojiš išto toga pustiti upravo iz tog razloga da možda ta ili Nirvana ili Silvana nešto što će upaliti? Čak sviđa mi se perspektiva, ali ne bi rekla da je u mom slučaju to slučaj. A možda nisi osvijestila, ok, da. Možda, nego ja bi više rekla da sam ja mislim da je normalno da se mi svi tražimo. Mene fura jednostavno puno toga i meni je jednostavno žao da ja ne probam sve to, pa makar shvatim da ne znam, taj bubanj ipak ja ne želim, šta znam, probala sam pa ipak možda mi to nije to. Ali ja to sve radim jer si ne mogu pomoći da ne radim, razumiješ? Znači kao, želim znati i kako je svirat bubanj i želim svirati harmoniku i bas i želim imati svoj studio i kao kad ću ako ne sad to sve, znaš. Tako da, šta bi eventualno rekla, možda, ne znam, možda tu postoji neka potreba dokazivanja, znaš kao... Sigurno u tvojim godinama, budi uvjerena da. Ja sam svjesna da sam talentirana za puno nekih stvari i kao, ma daj pa mogu ja još i ovo. I kao, ne bih rekla da je to sam da drugi ljudi vide, ne bi to radila da meni nije gušt, ali uvijek ti je negdje kao, pa daj ako već imaš priliku, ako već vidiš da bi mogla to pohvatiti, pa zašto ne još naš i bas? Kao, makar kažem više, ja evo sad kad kažem bas, kad se sjetim ja, znaš kao, fura me, fakat me fura. I čak ne mogu reći šta me više od svega toga fura, znaš, imam baš faze, nekad ću, šta znam, više se posveti harmonici i više će me, slušam, ne znam, možda tih dana te neke pjesme gdje je harmonika, izražavam pa me to fura, pa možda, ne znam, 5 dana ću harmoniku vježbat 2 sata na dan, bubanj ću vježbat pola sata ili sat i tak mi se to mijenja. Ali baš imam potrebu sve, pa, jer kao, hoću znat kak je svirat te sve instrumente, kak je bit producent, kak je šta ja znam, evo. Ma to je odlično. Vjerojatno više nekih aspekata. Sigurno, ja mislim da je odlično da imaš taj drive, a i ovo što si ti sama detektirala, vjerujem da je sigurno mlade osobi poput tebe, jer mogu korelirati sa sobom samim. U tvojim godinama sam bio, isključivo sam se htio dokazati svima oko sebe.
to je bilo, ali kažem ti si puno duže u muzici nego što sam ja bio kad sam bio tvojih godina, jer sam ja počeo ozbiljno svirati sa 19, profesionalno, prije toga vrlo malo ili gotovo ništa, i onda sam ja, naravno, kad se tako kratko vremena baviš muzikom, želiš, to ti je prvo, ja sam svirao i to sam dečkima kad su mi bili tu, mislim, ovi OSDS, da sam im rekao, ja sam uživao kad mi dođu kolege gažeri na gažu, ja sam tek tad svirao onak kak znam svirati, jer bi se onda htio, a gledaj sad ovo frlju, gledaj sad ovo, to je tak, ja mislim da mladost mora nositi to da bi kasnije u budućnosti znao šta iz toga isfiltrirati, a super mi stvar, jesi čuo za Jacob Colliera, pretpostavljam da jesi, da, svi smo čuli za Jakova. Ne znam, ja motivira, ma demotivira. Tako je. Ja prvi status u životu koji sam na Facebook napisao sam rekao da me čovjek istovremeno i zadivljuje i baca u očaj i da ne mogu uopće to je, kad ti shvatiš, kad tvoj krhki ego shvati da se rodim još 100 puta da neću doseći tu razinu njegove muzikalnosti, onda je to, naravno da je to frustrirajuće. Ja za sebe, neću tvrditi za druge, ali za sebe odgovorno tvrdim da nisam upoznao veći muzički um. Ne upoznao, nego da nisam doživio veći muzički um. I jučer sam baš baš sam njegov fan i pratim sve što izdaje i muzički, ali često volim slušati njegove podcaste, gostuje na razno radnim podcastima i taj koji taj dečko im, nije 28 godina, ali još uvijek je, da, on 94. godište, dečkić, za mene dečkić, 10 godina mlađi od mene. On ima tako raširen vokabular, on je filozof, on je pravi filozof, znači on kad priča, to je fascinantno. I apropo ovog, on se jučer dotaknuo, to što sam ti ja sad rekao, da je i on sve što je radio sa 17 godina, da mu je cilj bio što više toga što zna utrpati u jedan video, jednostavno to je to. Sad dolazi, sa 28 godina, sad dolazi kad mu je dovoljan klavir na sceni, on i klavir, on i glas. To je, ja mislim da je to jednostavno moraš put koji mora proći, ali moraš ga proći. Moraš ga proći. Masa mojih gažera, kolega, to sam primijetio kao, on ima onu floskulu manje je više. Je manje je više kad znaš šta je više. Znaš, ti moraš znat više da bi onda mogao, a ti koji si nikad nisu dali truda pa su ostali na tom manje cijeli život, onda ti oni furaju tu paradigmu, pa vidiš, mi smo to znali od početka, da je to manje, nisi ti znao od početka, da je to manje nego jednostavno nisi si dao truda, ali to je kod svih velikih umjetnika, njega smatram trenutno, mislim da je on po meni najveći muzičar danas, da nema uopće to, tako da, ja mislim... po YouTube-u, sorry, kad te prekidam. Ništa, ne. Ti si gost, i prekini me, ja sam se raspričao, da. Slušaj, gledam po YouTube-u te klince, 5 godina, curica ubija bas gitaru, ali ubija. I to obično budu iz tih glazbenih obitelji, stvarno njih od rođenja, roditelji, oni su... Oni su kupani s tim, pa i Jacob Collier, pa on je kupan sa muzikom od rođenja. Da, šta njemu mama violinist, djed violinisti, oboje su predavali, koliko ja znam, na Royal Academy of Music, znači nikad ne spominje oca, ne znam šta je to vjerojatno neka tužna životna priča, očito, i 2 sestre, i meni je fascinantno da prve njegova neka sjećanja iz djetinjstva, da mama, 2 sestre i on pjevaju 4-glasno Bachove korale. Ne, moja prva sjećanja su da naganjam autić ispred zgrade, ne, malo smo drugačije odrastali ipak, tako da uopće ne čudi me njegov genij, fascinantan mi je, ne mogu. Bio sam na njegovom koncertu 2018. u Šibeniku, ali baš bih htio s čovjekom pričati, razgovarati, jer svirat ne mogu s njim, pa onda bih htio, baš bih htio razgovarati s njim. Mislim da razgovarati mogu, ali svirat teško. Čovječe. Da. Pričala si o tim, Child Prodigyima, od 5 godina, pogotovo ima tu ja kad sam se počeo baviti ozbiljnom muzikom, onda klasiju gledaš, pa klinci 5 godina rastavljaju klavir, a ja tamo se patim i stišćem te tipkice, to je. Da, a ne znam kaj bi ti rekla. Ne znam. Pričala si o pritisku sviranja harmonike, a koliki pritisak, da se vratimo malo na društvene mreže, koliki pritisak stalno biti aktivan na društvenim mrežama poput tebe i objavljivati pa pritisak sve? Jel je? Fakat je, mislim, ja volim to, volim dobru fotku, dobar video, volim uređivati ta videa, naš. Lično si tome isto, samo to radiš. Da. Super. Uđeš u tu rutinu, već znaš šta, kako hoćeš. Skužila sam da je problem da tebi mozak stalno radi. Znači ti di god da odeš, s kim god da odeš, pogotovo ako si na nekom cool mjestu ili gdje je nešto neuobičajeno ili je lijepi pogled ili nešto, meni stalno mozak radi kao joj, sad bi tu mogla fotku, sad bi tu mogla video, joj, kako bi bilo cool. Kao uvijek želiš iskoristiti situaciju u kojoj jesi da napraviš neki content. I to me počeo onako kao želim biti prisutnija u tome di se nalazim, s kim sam, naš.
I kao nije da nisam prisutna. Ja recimo kad snimam nešto, ja uzmem mobitel i ne gledam kroz njega, nego ja gledam ovako, pa kak snimim, znaš, okay, kao jedno, fakat ne želim propuštati stvari. Tako da nisam totalno zaluđena, jer stvarno znam ljude koji dođu negdje samo da im se poslikat, samo da im se posnimlja, zapravo se ništa nije desilo od tog što je na snimci. Nisam taj lik. Ali hoću reći, stalno ti mozak radi, stalno ti imaš, to je ta neka vrsta pritiska kao iskoristiti sad ovo za neki kontent, jer kontenta uvijek fali, uvijek ga moraš smišljati, naš. Misliš da u moru kontent na kojem su svakodnevno bombardirani da ga dalje fali? Mislim, fali mi ideja kao, okay. Kao šta da sad snimim. Onda di god odem nešto, naš, uhvatim, pa ja od toga smislim neki kontent, naš. Neki opis u sliku ili šta ja znam, nešto. Tak da, ali ono, da. Naporno je to pretpostavljeno. Ali da, i onda hoću se više prebaciti u ono stanje da želim više vremena posvetiti sviranju, vježbanju, sad svemu ovom. Sad sam stvarno nisam nikad bila u toliko toga u isto vrijeme, tako da mislim da mi je sad ono vrijeme kad ću malo to sve staviti po strani, šta, jer mislim da se može jako dobro organizirati, znaš. Sigurno da možeš. Mogu, ne znam, sad uzmem na večer, šta znam, društvene mreže, ono, sat vremena ili ok, ako imam neš montirati, uzmem 2 sata, naš. Ali kao ne sad se ujutro ću, pa ću ne. Ja u biti kad objavljam storije, recimo na Instagramu, moji storiji nisu 8 ujutro, pa 10, pa 12. Moji storiji su svi u 7 na večer od cijelog tog dana. Znaš, ja to uzmem sebi. Da. A ok, danas ujutro sam, ne znam, fotkala nešto fora, stavim to, pa po redu to. I šta znam, to mi je puno bolje, znači i vremenski ono i sve. Ne da mi se sad, stari, nisam da stane story. Jasno, da. Da, uzme to je adiktivno, znaš, ono, vrlo i to uzme čovjeka. Ja nisam nikad podlegao tome, ali ja se nekad znam iznenaditi, a ti si mi se bila nasmijala kad sam ti rekao da ja znam po 10 sati ne pogledati na telefonu. Stvarno se to zna desiti, ali onda ja i kad vidim neki svoj screen time, ja se usedem. Kad vidim da sam 4 sata danas, da mi je bio 4 sata paljem mobitel, meni nije dobro. Meni fakat nije dobro, jer ja ne mogu vjerovati. A vjerujem da je u tim influencerskim krugovima 4 sata je smijurija. Pretpostavljam, oni koji su... Sad dnevno na mobitelu. Da. A jel da? To je ništa, a? Pričamo o 10. Isuse Kriste, da. Zato ti kažem, ja nemam, meni ono prosjek 2, kad ono mjesečno mi izbaci 2 sata, visim na mobitelu, meni to djeluje puno, ali onda pretpostavljam da, kažem ti to znaš puno bolje nego ja. Tipa mislim da je 7-8. Da, radno vrijeme, ljudi provedu radno vrijeme, na telefonu. Da, tako da ono. Serious shit. Da. Ja mislim da se možeš organizirati, mislim pogotovo jer vidim da ono, mozak imaš za rađenje, za multitasking, tako da vjerujem da je samo stvar treninga. Je, baš je. A i šta znam, kako ljudi kažu, ti si još mlada, kao ti još je tvoj tempo, naš kao, ali da. Da, sigurno neće, da što ti kažeš, sigurno neće biti kontent ako jednog dana odlučiš zasnovati obitelj i imati djete, mislim, pa možeš onda samu sebe ono rebrandirati, kako bi se to reklo. Tako da onda kreneš sa tim kontentom. Šta je mene to jako zanima, jer ja nemam pojma o tomu sa tim famoznim TikTokom. To je meni potpuna fascinacija. Moj jedan video isičak na YouTubeu ima 300 pregleda, na TikToku ima 105.000 pregleda. Šta je to Stella s tim? I ti si mi prva koja znam da barata sa tim TikTokom kako treba. Molim te, objasni meni, neukom čovjeku. Ne mogu ti sa neke stručne strane reći šta se to događa sa algoritmima i to, ali definitivno algoritam puno bolje radi. S time na TikToku se može desiti, ti ako je, ne znam, na YouTubeu imaš 300 pregleda, vjerojatno ćeš na idućih 10 videa isto imati taj neki prosjek. Na TikToku doslovno imam video koji ima 1,5 milijuna. Isuse Kriste. 1,5 milijuna pregleda. Šta? Pregleda, da. Pregleda lajkova. 1,5 tisuća. Pa može biti, to je onda milijarda ako je 1,000,000 tisuća. Ne 1000, pevec, krivo pričam, daj, ti si matematičar, ispravi me. 1000 je milijarda, ne milion, a milijarda je 1000 miliona. U mojoj glavi je do... Evo ga, oprosti, da. Pa nisam ja, evo, sve vidiš. Znaš kaj je najbolje, imaš cringe momente kad snimaš podcast, ja sam, ne ti, ja govorim, ne ti, nego ja sam sebe u ovih 20 epizoda sam skužio da pričam nekad potpuno idiotarije, ali to je super, ja si ne želim to uopće rezati, to je to, nek se vidi da sam, ja sam sposoban pričati gluposti, sad nisam znao izračunati milijardu, to znam. 1000 miliona je milijardica, da. Na čem sam pričala? Desi mi se na video da imam 1,000,000 pregleda, na drugom imam onak par tisuća. Da. Naravno.
Tako da ja ne znam, mislim da niko ne zna, ali uglavnom radi jako čudno taj algoritam, ali čudno više ko zna kako je meni kosa cijelo vrijeme. Ma do. Nema veze. Do sve u redu. Nek vide ljudi da meni kosa može biti loša. Ma ne, sve to. U rok službe ide. Da. Šta sam rekla? Pričali smo o TikToku i kak ne kužiš zašto negdje imaš miliona, negdje 1000 pregleda i onda si tu negdje. Aha, uglavnom to je i dalje pozitivno jer jako lako dođeš do velike publike u kratko vremena. I šta te točno zanima? Zanima me šta je sa monetizacijom TikToka. Da li ona funkcionira ko recimo, da li se mogu na TikToku ostvariti suradnje ko na Instagramu, da li je to još uvijek... Pa mogu na temelju TikToka, da. Te vidi neki brand, pa sad šta znam. Ali uvijek ko za napast, ili ja ne znam šta je, to isto nešto po pitanju algoritma, kad objavim video, to je bilo možda 1 ili 2 puta do sad, di sponzoriran kao neki, ne znam, brand, nešto, brand, onak 500 pregleda, kao ti me ne zajebavaš, kako 500 pregleda, na prošli 5 sam imala 500,000 pregleda. Možda oni prepoznaju da sponzoriraš nešto, da. Meni se desilo s ovim Panasonic slušalicama, isto kad se radio giveaway, imao sam na TikToku, video prije ima 55.000 ili koliko, a ovo ima 800. Da. To je tak, da vidiš. Ali mislim da oni to sve uzimaju u obzir, znaš, ja kad im pošaljem, ne znam, to za neki brand imalo je 30,000 pregleda, ne znam, 1000-2000 lajkova mi je to. Može sad ću nekao, ne, super, mi smo prezadovoljni. Da, pa jasno. To je to. Tako da, to, a šta ja znam, mislim da se jako dobro taj TikTok, pitao si me za unovčavanje još. Imaš te fore kao radiš live. Šta je to? To ne kužim, ne mogu za života shvatiti šta je to live. I to sam kod tebe znao vidjeti pa ti s nekim, pa neki žetoništ. Daj, molim te mi objasni. Oprosti, ja znam da sam glupa, ali fakat ne kužim ništa. Pa znači funkcionirati, to se kratko objasnim. Znači, uključiš se u live. Dobro. Sad ti možeš sam biti u live-u i šta ćeš raditi, pričat, neko pjeva, neko mađioničar tamo, neki. I ljudi tebi, znači ovak, ti možeš kao korisnik TikToka kupiti te virtualne giftove. Dobro. Koje ti plaćaš, sad ću ti ovako iskarikirati. Ti platiš 1000 kuna, znači kupiš giftove u vrijednosti 1000 kuna, to su ti razni oni neki što ti bacaš, pa su ilustracije, neke nešto. I ti ako tih 1000 coinsa, to jest tih giftova, daš Steli Rade, ona će od toga dobiti 300 kuna. Ti si potrošio 1000 kuna da kupiš, TikTok je sebi uzeo 70%, ili sad ne znam koliko je točno, možda sad su to nešto promijenili, ne znam. Ja ću od toga dobiti 300 kuna, a on je potrošio, znači 1000 kuna. Rade ti se ti mečevi, znači postoji ti jedna lista. Sad je to... ako ti se da ispričati, ja ne znam, meni je kao da mi pričaš o sinkroniziranom plivanju. Ništa ne razumijem. Da, imaš listu tiktokera koji lajvaju i koji imaju te mečeve. Meč ti je kad, ne znam, ti se uključiš na svoj live i ja i onda se mi pozovemo. I šta mi onda radimo? Mi sad, ljudi ti ovako imaju, ti moraš znači ko skupi više bodova, tih coinsa. A coinsi su ti u giftovima, u tapkanju, znači doslovno ljudi koji gledaju live ovo rade po ekranu. A zašto? Zato jer ti od toga dobivaš bodove i oni ako prate tebe će htjeti da ti pobjediš. Nije to nužno stvar zarade. Naravno, svi igraju da zarade. Čekaj, ali ti pitanje je časti. Oprosti, taj koji igra isto može zaraditi. Koji igra šta? Taj koji igra... Gleda? Ne. On tebe gleda i on tebi pomaže da svim ti silama osvojiš. I troši svoje novce da ti dobiješ. Jer je to, ljudi su postali toliko... Znači, raditi se organizirani mečevi. Čekaj, ti mene zeli ovo ozbiljno? Slušaj sad. Ne. Ne zajebavaš me. Ovo meni zvuči kao da može samo u Japanu proći, nigdje drugdje. Ti nemaš pojma što se događa. Pa daj, molim te. Organizirani mečevi, znači veći tiktokeri. I postoje ti gifteri, znači ljudi koji očito imaju pare, kojima je to hobi. Znači oni u slobodno vrijeme troše svoje pare na TikTok. Na ljude koji oni prate. Pa di su ti u mom životu, daj me spojiti. Kužiš, da. I organiziraju ti se veliki mečevi koji ti se najavljuju. Ne znam, TikToker iz Hrvatske i TikToker iz Srbije. Ali obično sad su ti počeli raditi sa strancima. I onda ti svi Balkanci, svi ti balkanski gifteri
dođu u meč od tog, našeg, di se on bori protiv stranca. Igrati se, inače možeš igrati to koliko hoćeš puta. Dobro. Ti dogovoreni ti se igraju 5 minuta, znači jedan meč. Dođe ti po 30.000 ljudi u taj live i oni u 5 minuta imaš gore te coinse, znači oni ti znaju izbacati po milijone i milijone coinsa, a sad ću ti ovak reći stani 10.000 coinsa ti je, ajmo reći, $50 zarade. Okay. Znači već kad se preračuna tih 70%, Dobro, ti imaš dobro. $50. Okay. Znači ako meni neko baca 10.000 coinsa, da li će to od ovog, da li će, to je giftovi su Dobro, okay. Oni imaju po milijone. Ti strani. Naši. Vaši. Vaši i naši. Pogubio sam se. Znači oni zarađuju tisuće i tisuće dolara na dnevnoj bazi. A ništa ne rade. Ništa okay. ne. Ja actually ne znam, sjednem uz klavir i pjevam, pa oni naručuju pjesme. To mi ima smisla, stara moja. Ja bi ti platio za pjesmu. Ona je lijepa. Ona dođe u live i ona je lijepa. I to neko stišće da... Neki ljudi koji imaju hrpu para će gledati lijepu ženu i htjeće da ona dobije, ne da dobije pare, nego da pobjedi. Da. Ja nisam nekog htio mene gledat. Ja nisam lijep muškarac. Ali pazi sad problema tu. Ne u tome što nisi... Da, ne u tome što nisam lijep muškarac, nego... Nisam to rekao. Dobro. Problem je što počinju ti se ti gifteri, ne znam, ti određeni gifteri prate određene ljude i stalno im giftaju. Okay. I sad očekuje se, ne očekuju svi, nego da ti njima isto giftaš. Znači, kad ti jednom napraviš da vidimo di su sad oni da tebi giftaju, znaš, i takve neke fore. Ili kao, ja sam tebi giftao toliko puta, ti meni nisi došao u live me podržati, nešto, bla, bla, bla. I tu zamisli, to je sad cijela jedna priča, naš... Čekaj, koliko si ti duboko u tome? A nisam u toj mjeri, nisam. Voljela bi da jesam, ali jednostavno ne uspijevam. Moraš svaki dan. To mi djeluje time consuming, totalno, znači do tu zima... Ljudi kupuju stanove, kuće, aute, ne rade ništa, samo su po cijele dane na live-u. To mi moraš pokazati. Ja to ništa ne radim. Ja naravno neću biti taj live, ali ja želim vidjeti to. Ja sam to par puta mi otvorilo kao kak ja pratim tvoj profil na TikToku, da mi vidim ti si u nekom live-u s nekim... Ja to ništa ne razumijem. Meni to djeluje kao zona sumraka. Možda uključimo live. Ajde. Stavit ću tu pa nek snima. Isuse, daj. Jel možemo lovu neku zaraditi? Aj sad ćemo vidjeti. Jel imamo koga pozvati u meč? Aj, napokon nešto. Napokon nešto uzbudljivo da nije samo da pa ti si genijalna, Stella, to je to. Evo, stavit ćemo music kao tema. Može. Čekaj, moram ja isto ući u to, ili ne? Pa ne, imaš TikTok. Imam. Pa ne možemo mi raditi meč, mi ćemo s nekim drugim raditi. Može, daj, idemo raditi meč dok smo u podcastu. Pa ovo je genijalno. Jozo, snimaj. Čekaj, evo slušaj, stavi ovako na ovo. Neće se ljutiti moj drugi iz Panasonic. Sad se mi nećemo oboje vidjeti, kuš. Čekaj, kako možemo staviti? Evo ovako ćemo. Ja ću se nagnuti. Čekaj. Evo ovako ću ja. Jesmo live. Ljudi! Evo ovako. Ja ću sad komunicirati s njima kad Može, da vidim ja kako to izgleda. Čekaj, ovako ću ja staviti mikrofon da se nešto čuje. Nisam dugo live-ala pa su oni sad došli. Ljudi, znači imate priliku sudjelovati. Bog TikTok svijete. Ovdje je jedan čovjek, Audiolog podcast. Zapratite na YouTubeu i na Instagramu. Jer možete i na TikToku. Imam TikTok, naravno da imam. Znači ovako, čovjeka zanima kako funkcionira TikTok live i on se čudom. Dobro, nisi to dovoljno naglasila. Još i više od toga se čudim. I on je u šoku i u čudu. Šok je dobra riječ. Vidjet ćete u podcastu kad izađe. On ne može vjerovati da ljudi zarađuju čak masovno. Rekao sam da stanove kupuju. Kupuju stanove i kuće od TikTok. Ajmo mi kupiti stan od TikTok. Ajmo ljudi, napravite da kupimo. Da, ne morate stan, dajte da kupimo. Evo, idemo sad vidjeti, možemo nekog pozvati u meč. Znači, neko mora biti live. Mystery Vole. Ili ima neko ozbiljan? Čekaj. Uglavnom ljudi, ovo je fantazija, ja ovo ništa ne razumijem. Stella mi objašnjava TikTok live, ovo je vrh. Evo, ajmo mi nekog. Evo neki tu.
A njega niko ne gleda. Njega niko ne gleda. Vidiš sad koliko ljudi nekog gleda. Ajmo mi nekog Evo Music. No. Mr. Jole. Mr. Jole. Možda je to popularni Jole. Pozdrav za Novi Sad. Šta nas je odjebo? Što? Jebo nas je. Ajmo dalje. Možemo Severinu, pogledaj, ima Severina TikTok. Da nju pozovemo. Čekaj, ovo nešto. Ovo su recimo možeš i više njih. Withdraw. Ok. Ja, meni je ovo ko da sam u Voyageru. Evo. Dobro. Šta neće nas I niko? sad tu imaš weekly ranking. Dobro. Kao koja sam ja ti? na listi, pa trenutno nisam. Aha, jer ja fakat ne live-am ono. Evo vidiš, sad recimo. Kroatos, on ti je poznati gifter. Čelo. Sad ti vidiš, on je na prvom mjestu. On ima 1.300.000. Sad ja ne znam čega, valjda coinsa ovaj tjedan. Ili tak nešto, sad nisam. Čekaj, ali to nije broj pratitelja. 1.300.000, to je coins, to je broj to je coinsa. zarada njegova, da. Isuse. Pa čekaj, rekli si mi da je 10.000 coinsa da je $50. A ne znam sad tak nešto preračunaj nam. Ako ima čovjek 1.000.000. Čak i više, to ja mislim. Koliko ljudi? $5.000, jel tako sam dobro? Pozdrav za Sloveniju, pozdrav za Minhen. Zašto to prvi nos? A vidiš, zna sam da mi kosa ne stoji dobro. Super ti je kosa, super je, to je sve super. Sad sve ispočeka ga. Jel neko nam daje lovu, ono ne daje? Ne kuži. Zašto? Ljudi, dajte nam lovu. Ljudi, aj nek neko pošalje jednu ružu ili nešto sam da čovjek vidi kako. Šta je ruža? Sad ćeš ti vidjeti. Daj ljudi samo jednu ružu ili nešto da čovjek vidi kako to izgleda. Kak ide ova? Ubraću ti bele ruže. Nema sad pretjerati. Neće niko. Zašto ljudi? Ali ja još nisam u kadru, znači da sam ja, onda tek niko ne bi slao. Bok ljudi. Možda sad pošao, možda je više žena. Da, možda da. Tu onda će sigurno, ako je više žena, onda neće biti dobro. Evo ga, neko je poslao. Digni ušice od naočara gore, užas kako žuljaju. Da! Dobro. Da gore di? Ma daj nam pojma. Baš žulja, da. Pa ne znam se. Gdje se dešava išta na tom live? Ma ne znam, ništa. Ne, ti to ostaviš. Da, mi ćemo pričati ako neko nam odluči dati lovu ljudi. Moćete pogledati podcast. Da. Ajme kako. I onda ti oni tu pišu, kužiš šta. Ok, jel te vrijeđaju? Ne, neko je rekao da sam lijepa. Pa dobro. Neko je pitao gdje pijem 23.12. Nigdje čak. Kako se nosiš, sa tim, jel si doživjela i kada baš hejt preko društvenih mreža? Kako se nose mladi ljudi? Pa znaš kaj, evo, mogu reći da imam sreće da nisam sad nešto ekstra nekakvih. Ovi glupi komentara, vjerojatno, to se ne obaziraš. Kaj buš ti... Klasika, to mi je tako, Mislim, znam da to sve od neku dolazi. Nije. Jasno, da. Pa to kad mi je Gabut bio tu, pa mi on pričao isto da on ima na dnevnoj bazi Instagram. On je malo drugačiji branš, ja mislim da se oni svi natječu međusobno, ti i fitness i ne čak ne bih rekao da se fitness treneri međusobno natječu, nego ti likovi koji su u trenažnom procesu, da njima to je jako bitno. Kao. Da. Tak da. Ne znam kaj ti velim. Pa ne znam. Nego, reci ti meni. Ajde, pitaj, imaš ti neko pitanje? Šta bi me htjela pitati? Pa znaš šta, jel bi ti sad čuješ taj TikTok, tu zaradu i to, jel bi ti, bi se bacio u to? Nikad. Da ti neko kaže da sam moraš biti tamo i govori, ajmo ljudi, nikad. Tapkajte, bacajte. Nikad. Doslovno moliš. Ne, nikad. Pa to mi je klasično, mi smo to u osnovnjaku radili, imali smo, ja mislim da smo bili 5. osnovne, kako se zove, kad smo žicali, baš smo bili banda iz razreda i žicali smo lovu na velikom odmoru. I onda bi si kupovali, onda smo frendu skupili od tih na žicane. Evo, neko je bacio ružu. Šta to znači? Je li to neka lova? Sad sam ja dobila $0.001. Ma daj, pa dajte ljudi 1.000.000 ruža, onda bacite da može Stella kupiti si auto. Da, kad već. I to ti pričam, onda su oni žicali smo, onda smo frendu kupili tenisice, onda smo shvatili da, to jest ja mislim da smo nakon toga da je prestalo. Mislim da je neko od nas prijavio u školi da žicamo. Fakat smo žicali lovu pod velikim odmorom. Bili smo 5. osnovne, idioti. Top. 5. ili 7. čak možda, ne znam, nisam siguran. Možda smo bili stariji. Tako da mi to djeluje ko ovo, ne bi to nikad ja. Ja sam čovjek na pragu, ko Vucu na pragu 40. Naš ne bi, mislim da si ne bi to priuštio, ali nikad ne znaš. Kuš, ja bi mogla zarađivati brutalno od tih live-ova,
Ali kad se baviš se ali mislim, evo, možda griješim dušu, oprostite tiktokeri, ali mislim da ti koji se bave live-ovima da se ne bave ničim drugim u životu, a ti se baviš sa milion stvari. A da, jednostavno ne mogu, znaš. Jedno da stvarno držim live cijeli dan, dok radim sve te stvari, ali opet trebam im ne znam. Ali čekaj, ali kad ti držiš live, pa ne možeš ti držiš samo live i da oni tebe plaćaju, da ti nemaš interakciju nikakvu s njima, ili ide i to? Mislim, ne znam kada ti kažem. Jel sad imamo interakciju s ljudima, pa nam niko, mislim, nemamo, pa nam ne bacaju, možda da se, nemam pojma. Ne znam. Uglavnom, mislim, moraš naletiti na te giftere, kao. A koji je drive tih giftera? Što njih drive? Fakat ne znam. Šta njih drive, ono? Lova. Lova, ali oni tebi daju lovu. Da, ne znam. Lova, mislim... To su kao mecene neke, moderne mecene društvenih mreža. Daš, hoće ti dati lovu za tvoj rad, što je biti super. Pa ja još nisam naletio na mecenu. Da. I ne sumnjam da ću naletiti na gifta. Ne mogu ja to. Ja sam probao, imam učenike svoje, i onda su oni u glazbenoj školi u kojoj radimo, oni su tak, sad imaju raspon godinu, recimo, od ovi koji imaju telefone, znači od negdje 12 pa do 18. Znači od recimo 4. osnovne do 4. srednje. I onda su oni vidjeli da sam ja otvorio TikTok podcasta i naravno oni nisu, ni Facebook je za njih, to je za njih prastara platforma koju oni ne znaju uopće koristiti, ne znaju, nego im je, niko nije na Facebooku, Instagram je u tim godinama još njima tak, ali su zato svi na TikToku. Da. I onda su ti oni meni su izbacivali, ja kad sam otvorio TikTok, prvih 10 dana su meni spadale samo žene sa sisama nekakvim koje rade. Ti ne znam jesi ti ko žena vidjela. Znači to nema veze s mozgom nikakvim. Oni imaju neke krpe navučene majice preko sebe gdje se vidi cijela sisa, samo se ne vidi bradavica. I tu svaki video ona kao nešto ovo, pa hoće li ispast, pa u trenutku kad ona potegne da će ispast, pa onda ne... Znači, ja sam to ovako gledao, čekaj šta je ovo, pa ja imam puno ozbiljnije stranice ako želim to. Ako želim gledati sise, znači mogu otići na puno ozbiljnije sajtove od toga. Tako, ne želim da me tizaš sa sisom. Znači, ili pokaži ili nemoj, brate. I onda su oni meni rekli, oni su školovali svog nastavnika i hvala im na tome, da i onda sam ti 10 dana samo not interested, ovo ono, i onda sam pobjedio, ja taj algoritam meni uglavnom sad izbacuje muziku, izbacuje mi podcaste, ali ja vrlo rijetko idem na TikTok. Da, baš sam ti reći kao nije to slučajno. Pa nije, da, možda nije, da. Ali uglavnom ne vidim se kod TikToker. Aha, evo ti vode, popisi vode. Tako da kažem ti, ne znam, ne mogu se vidjeti u tome da provodim cijele dan. Mislim, toliko imam smisleni život od toga, toliko stvari me zanimaju u životu da bi čekao da mi neko, kako si rekao, ovako igraju, da tapkaju. Niko nam ne tapka. Tapkajte, evo, ljudi. Tapkali su 2500 puta. Coinsa ili šta? Da. Dobro. Reci ljudima da prate moj podcast, to je... Pratite, znači, reci ti. Ljudi, Audialog podcast, dakle, i vidjet ćete kod Stele na Instagramu. Da. Stela je došla i super smo pričali, sad ćemo ovo privesti kraju, Stela mora ići doma spavati. Da, a i ja. Stvarno više. Jel da te davim te predugo već? TikTok. Stara moja, hvala ti puno što si došla. Ne, hvala tebi. Baš sam uživao u ovom razgovoru i čim bude nešto novo, želim te opet vidjeti ovdje kod sebe na ugodnoj čas. Nadam se da ti je bilo okej. Predobro, znači uopće sam zaboravala da se snima, da se kao ono... To mi većina ljudi kaže i meni je to, moram ti priznati, najveći kompliment. Stvarno mi je drago. A pa je, da, baš da. Zaboraviš, da, šta sam. Eto, i oprosti ako sam malo previše pričao. Ne, nisi. To mi je mana. Sve sam rekla što sam htjela reći, tak da... To mi je drago za čut. Želim da ti ljudi tapkaju više, kako se zove. Tapkajte Steli. To su prave želje u ovim novim vremenima. Tapkajte ljudi. Želim da ti ljudi tapkaju na TikToku i da si kupiš stan od TikToka. Da se neki gifter namjeri na tebe. Da ne traži ništa za uzor. Iz Dubaja, recimo. To da, neki bogati pa da. Naftni magnat. Da. Nikad ne znaš. Da. Hvala puno, Stela. Hvala tebi.